dame esi dame hene ye wia ye di jampa ebe hyehyɛ so Akoma from Ashanti Marathon on the first Rangana meti Rangana meti Okay. Kwame, good afternoon. Hello, Kwame, good afternoon. Good afternoon. Yo, your family Aunty Bea make us feel Akoma FM Kumasi. Akoma FM Kumasi. Yo, uni mabayi we be a friend of Barry Boys Ampon. Yo, Pacho uni bune said there e kwan be so. Okay. 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 Akoma Ashanti Marathon 2024 Asanya Drew Hobby register abroad when chemo the front desk of Akoma FM Kumasi City Mall Opsitwa anasa obako Akoma FM social media handles nyina oba link na obetime so WhatsApp e 0242253723 bra yenhia namfo yentubrika ahoden mu edane ye memenda 26 October 2024 anapon onum pepepe na ya hyase na ba bia hyase Akoma FM animu ya yɛbɛkɔ akɔwie Kumasi Papa Yara Sports Stadium agudi EP and atani ebeji ebi etise arm wrestling after security agencies no eba be tag of peace when him say SHS auto eba be relay midley Papa Yara Sports Stadium edano yebeto dame esi dame hene ye wia ye di jampa eba hyehyɛ so Akoma from Ashanti Marathon for the best of the best your registration eneya Akoma FM 87.9 Kuma a process to be who I want to watch him. Akoma ejo. Salamu alaikum. Ene efiada Hajia Barikisu Bishara ena adom ya akaka kra bi se yebekɔ mox na yakoye asori. Entimi nuanom amadi kan ewo ho mo amonam kwan so ekɔ yina ya mo nkai me se Hajia Barikisu Bishara menemo ena ene yeba beye asori yema mo nyina akwa aba ediba Akoma 87.9 eye Akoma mu nsem dwumadie ena mutie na mo hwe ye enso ewo Onua TV na mo san ahwe ye ewo Facebook TikTok ena YouTube yesi e ho ne de wo kwa no ayade ba akwa ma ye like the page na wa share and then you comment as well na ye nyina ye nsua de edu Friday say na sare asam nya reho dia na me kra ni age eno sa na me fante aba ntene fante no me di beginem papa last week de na topic no e very sensitive it's not serious no call for kra na ne de enkomo wo ho papa enkomo e wo ho e na ye de bi e de ebro enti ka che wunu say Hajia Barikisu Bishara say Aunty Bea oni na bedwafo no wa ha ye de enkomo ebremo nene ye breast cancer tip no ene biem ye tie se kokuo no kon na nende ye de ebro na watwe yakasa bebre
na de ye ka nyina ne se kwesi ade ya nyame ama efiade ya to yidie ye didi so be ma ade asan no ama ade achi na ade achi biom na ye owura kwesi adem na chese ye kwa Askwa Presby Church honum na yakoye breast cancer survivors round table we Akoma FM ye special programmer ye de ma ye nuanom emma na ye de akasa e de afa kokrama eto no fuomu tene de kasa ne ye tietia kokuo kon hia ye kwesi ada ewo Askwa Presby na me nuama no ewa ha omo kasa kakra bi wie fa program no ho no mo invite mo no na afei de ye mpanyimfo a yato nsa afra mo no ye ne ye de omudin atodwa na wonso ahyewu kran ama waba Peggy boko de Aunty Bea radigu so hwe yen era Aunty Bea boko de adom no mpa kokuo no me say ayam mama me hu sania kokuo kon no se obetwa enra me send ma ne so mama me hu kokuo no kon no okay etwe kwesi ada ye se ye kwa Askwa Presby na yakoye Akoma breast cancer survivors round table monton sanfrem ma kuofo ni nyina na ye breast cancer tip ne de no ano no ntime sha se fi Peggy o yo Aunty Bea medase said ye nyina ye nim no afi no hyase a ye wura ehini mebosu minimu a obi anim se ma ye da me kan se me ka October bosu me ye ma ye da pink month ye bosu me a ye de check kokram cancer eto ye nufumu cancer na timi to ba bia na emu me san se ye de ye se ye man ni se ye nofo ho asem e na ye ka eje ebo ene ye ne danwotwe enkono na de chie edunu no so obia emra Askwa Presby Akoma FM yese omoda yakoma so eni ntini ya hye dwumadie so nkokra se oba bia amra no betie bi aso wanya bi aya aniwo ompese obia bete wanya bi o survive ya bra na be hye wo experience e bia wo bi esoso wo ha bi te saa a ahye no so ache a se bi onyampoko ankobeka na no aduro mesrew emfa wodie ni nsie kwan a wo fa so a wo ye wodie na eye no beka ema mente obi nte na de wo nche so nkanche obi se Akoma FM de ye dwuma ne se ye bebo ema ho dawuro efa cancer ho me da se papa Peggy era Aunty Bea ready akonya na yenya ne yesre se adofo nyina meboa ye na eda no mo expect ne ma bebre bibia bi enye enonko a surprises bebre wo ma ye wode mo nti omo de omo mra ma feku ahodo e wa santimante mu titiru na ye to nsa afre women swing ahodo na meka even political parties ne kra women swing related na ye to nsa afre mu nyina na afi sorry feku so ma e wo mu no ekuyo no so ye to nsa e de afre mu schools ye to nsa e de afre mu maya na o masisi so no senior high schools no ma na e wo mu no aha say headmasters need ye na ye so mu wo de mu amon guide o mu na mo form mra wi am de mo ade akwa asomdwe mamu nje o mo nko asa ema bibi nkosi e china nko na akoma din da so na ye betie breast cancer wo na akofa nchen enti e fa mo cho nyame ya adom o china chi adom ye ne a mu nyina mo mehia ye e wo Presby ye chi he ya na mo metie nchechre ene surprises in the doors ye de ate mo ba na mbehu de ka ti Aunty Bea yo me da se papa Peggy na era enti no Reverend Chairman ono na ye Askwa District Minister Presbyterian Church of Ghana ono na ye host ono na host yen sada no wo na sorry dem ho se ne ye kan ye say Askwa Presby wo Akoma FM ye chi ya enti wo de bebia wo bia wo fa ka na de o say o ba Kumasi shopping mall honum udru shopping mall honum a ho na Akoma FM wo Akoma FM na chi pepepe ho enso na Presby wo na waba ba betie bi na ama echa the second ono na eye otumfo from hima ono na eye special guest of honor ono so ebetutu ne ntuma fe ne na hima bebre na omaba betene dwum ama ye de dwumedie no de abremo 11 o'clock na yahye dwumedie na se du baako na yahye dwumedie na se enti yesrew emako ni nyina Roman mako ewomu Presby mako ewomu Methodist mako ewomu Anglican Church of Pentecost sorry ayentimi mbodi ni nyina enne me catch you say Friday dry frame Hajja Barikisu enti ye mox nso a ye maame mo magaji afo ni nyina monfa ema na ewo mox ho no monfa mbra sheiks imam mon kan che mo say kwestiada we enye say ye ba sorry eno aka say mo ma sorry yesre mo eye kasa kire na ye betie e de afa kokrama eto no fo ho
yenti enkomo no ye de si he ya na ansa na ewura edi ye bekọ ya boafo nkrato ho ne akọgye be mienu miensa bi na ye de ende discussion aba na obisa ye say enne di asem na ye ba beka medika ya kan brofo no miwie a na ma kirem abatwi ye say why couples hide their properties or assets from each other. Why couples hide their properties or assets from each other. So wo worry. Now wo ye japade bi. Now say wo de esie wukunu ana wo de esie wo yire. E de be nti ene be ma akosa e wo aware mu. E no ho nkomo ene nde ye bebo. Na ubisa ye say hwan mo ene ene omu bedi sa enkomo yi. E ye in-house pastor yene no ewa hanom say Pastor Promise Ofori ono ene da Acts Christian Center ewo Sokoban heya enye Sokoban Sobolo heya ena Pastor Promise Ofori ye de yen yeti akoma ahmachen ni kwesi ada no pa ne de munnim papapa ne chechra ode edema ye nti ono ene ne ye ne bedi enkomoi ena Reverend Mrs. Amma Bruce ono so minister in charge of Family Life and Children's Church Trinity Baptist Church ono so eka ho ene ne ye de sa enkomoi ede bebremo wetiefo nso moso mo ka ho ene ye de enkomoi ebebremo nti erade ye ekọ ya boafo kakra bi ye wie ya na enkomo ne hye ye de to aso Aunty Bea meda say grow fine mojadro ye mojadro wo adwama so hia ka no atobi obehu ka no nenam ba bia tokuro bia mu obeti grow fine odenden grow fine odenden wuhia driver ne pagina ne to bi bo no efo ye de koku ankasa na aye ne senti enuanu nuo no ewo mu pa FDF age atum say ye ubenya bia to ewo eye Misty Herba Apidank Herba Smart Herba PFA Herba pharmacy na face Colinac Herba na Kingswalk Herba na dodo mu dia be 0244596532 na Home Sweet cereal mix ewo adwaman so ye de mo ene wheat na face soya beans ene ye de aye Tom Brown yi ed pa ne senti abusuamu ni na ebetimi edi bi akoda wanya 6 months edi kosi akokora abrewa mu nyina mbetimi edi bi upe bi ato a ubekopoku trading afa Ikejetia gate 4 store number F3280 Dr. Mensa store number C14 omone Osons chemist ene hwe animo afa so edum PZ bia ya ye free spare parts no benya bi ato wo ho edum pampa so ultimate lane ho ubenya BKO adehye market ebu akwa offense so tano so na atonsu dodo mu dia free 0246697358 and 0546921728 Matos Blood Tonic every SP Pharmaceuticals for akache wamo edinu anu ahodo ahyebu ma folic acid wom iron 3 nso wom ebuo ni pedua no enyini wanu mu ato na ntimi ni dia no bi untimi na anwumra ya no bi unum bi so ebetimi aboa na abustu immune system no omochi kwan ewa adweso asaman 0559408555 Samaritan Villa Resort and Conference Center omo akache na medewa dream ope baby abeda amu asumu adwowo ewo de mesie ye home away from home wo free baby abedura santemantem ekropon kumasi mu a baby obetimi akoda amu asumu adwowo no Samaritan Villa Resort omo achi kwan enya yira kwan kura omo ewo Santase oben St Hubert Seminary na ewo de mese okoda o mobile phone enyira yenkotu ka battery bibia ni hono ma wo de ko hono me be mpo urefi na uja ne ho a ye san frew ma wo ebeje wa de 24/7 security won sansam no ejina ne na so eya frɛ 0322495180 Traffic Studios bibia ya printing work bia fabra say yem branded with t-shirts billboards na person mo ye ma wo banners na person mo ye empo o car na person mo branded ho a omo ebeye ni na kama fefefe e de ama omo no buo no so de eda form Angunaga Junction ana abehu omo ben Iron Bed eya free traffics for e was 0247013561 and 0574010101 no more angel so Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosua Diayano no hepatitis A B C D E ni nyina wotenete se Oliver Nasrade adore ho osebra no ho aduro ho sciatica yade no eso oto asintini na etwenwa wugina faako anu amu na hwe wuntimi ntu nan no wo se owo ho aduro tatahwe dompena to afa ho osebra no wonkansi ani ema osa yade na etete wo kompo e na abehyo minimu a
for ni che mu Kumase for mo nko fe yase Lake Bosom Twekwantempo ne so one Jasper filling station ene hwe animu ayaka so besi aya junction enkran for mo nkwa benya pokwase ACP main road takrade mo nkwa anaji estate oni anaji me primary school no ene hwe animu enupa bi odi aba adwaman so bi ene aduaya Heba Malamix wono no beboa na to malaria fever say afa general body pains bedwane heba ten heba mesha ne powder bo na boost immune system no GKG heba mesha eno ye memedo mapa wo be ma no bi anu wadi umensem cough care heba mesha wo mu ebowa na asoso omonfe obo na wo jonso ho ya num cough care edua ya heba tonic wonu mu ato na untimi ni dia waduro no na enupai ewo misty heba apidan care heba Freddy Mens heba Danny Herbal Shop na fe Colinac. For Dr. Akosi Aduaya, it was 0244 544 and 0200 383831. Now with the WhatsApp no so amano. It was 0555 797878. Aunty Bea. Yo, me da se papa era minim se emrepem no obesan aba be kan ye ho biom na ansa na Reverend Promise eba betena se no ma memfa Akoma Ashanti Marathon no entwem emfa emamo yesi echina memendei ni na wotwe na ye de dwumadie no eba so 26 October anopa no num pepepepepepe na ye hye dwumadie na sei wei ene de toso miensa Akoma FM yaye Akoma Ashanti Marathon bra ne betu Amerika untu Amerika ne keke mo amubedi nkunim no akwanya ewo ho edi mamo ubohu ana Ghana Athletics Association na omafamo na mo utu Amerika edi ma Ghana na wenya kakra nso edi ato ubotom registration gusu a ekoso eye free bra ne befa registration forms no ewo Akoma FM ye front desk hanum say na wonso efa ho hye dwumedie nim eye 24-kilometer race ena ye de ebremo senia afibia mu ye de ebremo no to be Akoma Ashanti Marathon 2024 assigned to hobby register abroad when it chemo I want the funders of Akoma FM I will come and see more obsitwa anasa obako Akoma FM social media handles na yetimi bo wa nyama woton hu dehuro edema ewo Akoma ene another platforms ni nyina so dia ye frɛ number 0209 119090 0209119090 odonten time enwumbre sweet mavis oni na pamfo omoso besi inkonwa na omaka odo ho nsem se dwumadie ni ahyehye ne pepepe ewia de nyensem ne nyina na yetimi ka na eduro enwumre na nkra na da ne de ene de bibia bi ye ka ewo honom ti bibia bi no eye odonten time eba so ewo Akoma 87.9 sweet mavis otenasia o kan sem ewo ho tie bi ne suade nondu na o ma hye dwumadie no ase enti enyi we fidie no emfemfi Akoma ne suade ewo ho Reverend Promise pacho mema wakwaba edasi makodie yankopa do medem kunu ye de nyame ase papa last week na nkofo se topic no na ehwam papa je se bia ye hye da sign de part 2 esign ediba ye bepe mre ne de part 2 edi aba nenne enkomo ewo ho no ye se edie benti e na awarefo ejapade a omoye no omudi besie omo ho me ankasa na twetwema so sanso na minim se wo so twetwewa so na bia wo de oye sofo ne ntie bi ba wanim na tiefo ne ahwefo so minim se twetwe omo aso ntie pese ye hu ade kro ntie a omo ye san ntie reben edi nti na mo ye sai me de me nka ho edi nti na mo ye sai I don't know you were free. Yes, I worry for. Okay. This is me nya me say nya to bi so. Nti mo ama worry na de na mo yes ah. Okay. Okay. Me da se ye chia tie for ne ahwefo. Okay, omo je so. Kasa na say tie ne yi a o say ajapade. Ajapade. Ade a ejanom ya na emre bebrebe say ye isu kasa bi in a certain contest. U kan babla mo say apamna dem say men. Nyankopon bo nipa. He created men. Na on ka mema. Oh. Or kan man mema. Okay. Enti words ni bi wo mo use interchangeably. Okay. And so a kire yemi unu nyina. Se ye kasa Nyankopon yo ba ta nje so yo ba. Sana anati. Enti ajapade no so wo hwe ne normal sense pa no enka
eja ana enna oh baako nya japade ma baako reverend si honi bi aha eja empo Ghana mem so nya lawyer pa na ebisa no a se oyo oba sorry oyo oba na wo ye willa oyo will ema wo kunu no ma na be man so aye ne willa ma na yere ne ma okay so aha the japade no Bible mo pa according to Proverbs chapter 13:22 19 14 eye nani eja na ye japade ye de eja ma so ye nye japade ma ye ho yes tiati bi emamu sasem ade nti no obi brand moja ania titoka sisi adane ade a na wo ya wela wudinim sa wo ko ni onti asibiem that's it tibiase no ya majehwe okay na memra so die ntia se bema eye japade a wodi sie oba na oba eye japade a wodi sie bema no japade no pa so hwemu a ni titiri pa yefi efie aha ni titiri yefi okay na omo wodi sie omo ho odi sie nkofo no ne dodo no pa ne ye emma ne sifie di sie mema emma ne sifie majority asem na meken but the mema di sie eye ma Reverend Pacho si ho bie mami ade a emema ta di sie ma pa won yere no eye awo so wa fa ne reaction wa ko wia wa wiem na nyinsan ye piem aha na wawo na wa wiem no kwa so da bibira wo asi asofu kura wo asi enra bi ba ye office aha asofu bibire mema bibia wo asi so aha pere mane de okay fie wo mutai esisie wonkunu no na ya na drum bi e waase okay na edum so a ya na nkahu hia bibisa mo se eniema mienu ni pa wo tenase am se last week me kan e wo se wo de tenase na de bobra ba ko e ya akoma pa ye toso mienu e ya adwempa adi bi se sa na ema mienu ye omu adwuma ewiase ummepere hwe ena wo mfa hwe ho enti aden na se wo ye japade bi a enka wo di sie wo yere ana wuku yen sentie ni se bi last week me sa kan se nyankopon adwene mu pa nso wo ka busua abusua hya ase ye ekunu ene yere eno pa ne abusua se obeto maame no papa unware yenti ne bia woda so no mo betena wo ware abeko eboa na wo akwakyekiri wabusua foforo na wagya maame no papa last week me kan se kra ye gya o mu mienu neto aha eno na numa bia na wangaza buza wan se ye wo ye na ye anase ya ngwa na ye se last week me kan me se ye wi aduane ana me amasa afa wo ma akogina so why because me mana yinyini omoko so omo nka me ho bio ebe kaka no mu nyina no chese o mu nyina so bombra ketwa no kwa na mva se owo SHS nti ono so boarding house nti ono so bepe baby no so akobọ no bra na asa aka me ne me yiri mi no nko a mo na mo ye busu that's it okay sadi we ne wo se abibi man ene Ghana man ene Asante man ye tiase se ebusua no ene ne mienu enti se ebusua na ni mu mienu dia na ene ade na o ye bibia o de besie mama na mama so ye bibia o de besie o e wona asem ni frɛ no wona asem ne wo ene se ya se ayete se maton midwae na me kura ne dua enti me ba ye poku a oye obai ono kwa aware a ne mani se di na chi se ono na emehwe me ne me yere so ehunu aha ade nti na wo se kobasa enti oba no so a me ware no so ba no won so wodwini na chi wodwino maame no papa so abra ka ni se basa boza Aunty Bea ye hwe ni sei o se sei pa de otifu adure o papa e ba na abode ja abede me pentuma akata me ade nti some papa de ni kwan so hwe madeja aha that's why ware na ekunu ba obede okra bi okra me ra church no kra me tusa mu mienu tusa ngwa that's it enu na ye friend say emu oduro no enka wo free baby no so free baby ade nti na papa
ba na wokata ho no ba de a no abo ho adagya e kire se ade na nyankopon aye no a eye abusua no emudu enya de da fom so ho entinka da bia meka se wo twen a wo de ba ya wo besa ade akono kura no wutimi de makwa ade abepe na asase so abegya ha akono eno na wo bo ho bai eno na utimi wo den wo ho o ati twi na mkan na se there be reverend wo twen a wo de ba ye there be se kan twen ayo wo twen a wo de ba ye so ho wo kwa obesa ade akọ obi enye nto ha eno kura timi di ma free awo no do ho odefo ade ye fa utimi de che be men kwa ne dia so ho utimi de ma no kwa abra wo no do ho nya ne hwe na japade a no brogwa ya toto aso akopim sura ya boso eno na odisi ena odi bebo obi etimode kan ye asem na o kan ye no say oba ya pokua kwa ayi se waton udwan na wa punch na wukra ne dua that's right enye aware mu nkomo no se eje aware na first ne de na nim se ye eje na o mokapa me nim se o moda hoka de a oba wu kwe wunye japade a wo de ba fie wunya ka wukunu dia nti me kwa aware no mu nyina me ko pre japade na me di sie se be ya me busuafo be benefit foundation ni free sansem na o mo je aware a ye ka kire ma no eno kure nanso ye nkire won ase okay emere bi me kan bi kire papa na me nua ma keto ba kon ko ware na papa ka ma msi akora ja asasem no ka ja ka sa onya japade on famre fie na eye ma enye dan dabi enye asase ema ho asem enye ka enye sika eye ma ne ma kura no ema dabi am ga me se me ni asantene amfiri papa krum I don't care the obebu no cause be man na wo ba no ba me say ema wo egg mema wo seed na wo nye egg Akoma FM so nti sa e ho no eye ma enye japade enye japade se fie ni nema debi eye ma reverend yem break it way ni down enche bia ye ni Samaritan Villa for ebedi enkomo ai o ma ye bibi fe bi o so ma me one day bi na me ko dwodwo me ho ho no me kura msa asem safo him asem pono enche bia ye ni Samaritan Villa for ebedi enkomo na ansa na no reverend ye be ye bibi say na ya ye kwa abonten na ye ni abonten sofo ni di nkomo ma ye ntie omo kakra bi nwie ye tie omo wie a ye be ko Samaritan Villa fo no ho ansa na wasan abamu bium ye pese etiefo ni ahwefo mu hu ba bia nkomo no e ba betwa akọ etie ka se ye be ko Samaritan Villa ho ntu be yi we fidie ne fra o de etie kakra bi ntie ni nyina o utie kitwa bi ye ni Samaritan Villa resort fo di nkomo wie a na ye sign de aka no awo ho ye nwie no na wo ye japade de esie wukuna na wo yire a na wasesan wadwen nti pacha ye ready ayenko ejije ne bisi ama bema eye japade no de serere eye japade no de serere ana se responsible japade no de se debate se mana basa first of all no bema eye japade o sie oba no ene se most bema eye japade ba oba no ehu se bema eye japade pe afi na bonin aboba no tu ene masa empentua yam ne sa yi no na danchine ya da gum ya afi acha 3-4 months tim bema na wu oba no se eye japade on kan che bema no bema no ko hu ya da oja beba tim list me ma problem ti bema o ya wo japade a to no na refa esi ma o yiri hu ade bema na ya japade a metum bi asie mikro ne fe me hu se bema no wa fo ba fofa na so fa mechi se me hu sa de ne de a bema me suma fa me ho adwen se me ya japade a me di besi pa chan si edie nsu na bema so be japade no de sie wo ba no ususu yemu nini na no na bi a oba no onje oba ni ana se ebi a oba bu ano ye ni brefo enu nsu tumi si ana se oba bi bibia opese se be ma na busuan de bi nko bibia ba ono no side dia ebi wo ho de besi bible crab ya cha se gidie ni mu a ewie peye se be ma de japade bi sie ni yere a e wo nema bibiri o e wo nema bibiri because and them man dear I just say nyame she if I don't go there ebi ni one ebi na didim
obane ne yeyum me kasayem obi wo a little word abeka kire no etimi hye ni mu ante no ono on kan kire so obi wo so a enam tete ya de titiri ntinu ne hye ni mu wa mana fa no ho adwene sa be mo je pejo de sie ne yira na so ba no ne yebi ana mana fa no ho adwene na oba so de no ebi abema no so ne yebi ebi o medafie ebi e masem ensanom rough yenyina ye boys yenyina ya pass sane mani bi sort ase yenyina pass sane mani ti se sane mani nyina akoso a oba bi wo a very wise ompo ona ne kama no opu oba se jamwa ohu ko ohu yi no obu na ni tie na on hwehwe mu etu bobo hunu no se no no ye na japade nyina awie asemi a wo kaaye a to mu chi mu no e wo se mi hwe nyansa adana wo ka asem na sa adana wo se mi hwe hu nyansa because ono wo yerete no obisa obibi won fama no obisa obibi won fama no aso otimi bi mo obi wa abonte a se wonu oba no ho adwen pa ha wa fa ne sa ase yibi kwa na ane ne tie sa ti ase ha nti gina ne ya mummi enu ne baako ebeye enu ne be ma wo hunu kwa mo be fa sho mo be tuna so de bibi esi na na se on fa bibi esi e ma na ngasa de before so wanya japade no obi sie ni kunu dada isan se nyame ba wo mo no bibi e mo no munyi o mo di nchire ni ku aya japade wo anya japade wo de besi ni kunu isan se ni kunu ya branto nya branto si eja eni enche japade no anha akuwu na busuafo ni apre ho enti bi enti a be ma de na japade ebisie ne yere no obi mu che ni bebira e fa ba bi no oba na ni bro timi kunu ntem e fa japade ne preku ena oba nso di sie ni kunu nso a eno no e ya busuo ma asem on pese obi yi na di a kire be ma na bi abema no so nyeska no achemu no media me de beso wa de ma membra Samaritan Villa Resort and Conference Center ye ni omu di nkomo ni ria sa nkomo na ye kwa abonten kobo ye no reverend ebe biebiem baba boni mu baba boni mu na ya ko Reverend Bruce nso ho no so baba boni mu e de amaye na me wo enuanu mienu bi e wo me nchen ha ye ni omo ebedi enkomo ya danso asefa oye sales and marketing officer ena Samuel Danso ono so ye restaurant supervisor e wo Samaritan Villa Resort and Conference Center Christ asumdwe enkamo also Pacho mantini you enkaye nyina yo ene me da se papa manji so ye ka shag bishop say on pamo mu fi ho no yo Samaritan Villa and Resort Conference and Conference Center I mean the kind bisa e Roman for dia me pacho a partnership won ma de krontia me bisa yen ye krom hanom say ne nya te resort na asori de ne ho kobata sa na che say restrictions bi fam restrictions bi any ho te say de me call any other ones no de me pesa me ye no me ba Samaritan na metimi aye sa pepe okay ya ma me start in free ho no say ye ka Samaritan Villa and Resort Conference Center eye moye den facilities na mo eduane sem ne de no maba same ho nti Samaritan Villa Resort and Conference Center no initially na a guest house okay and I see I renovating na in hotel nti no ya render okay nti say na render any hotel services bia your hotel rooms, your spa, your laundry services, your restaurant, your conference facilities, conference center, your lawns. Maybe a person the year wedding reception or any conference, be a upcoming conference, be a person any company, be on person be your retreat, and our conference be a and also so you render that services no so on. And to know moreover no any other hotel services be on ye beyond sana. Samaritan Villa Resort and Conference Center ubenya sa services no rooms ni enough oka conference here the conference here nko more than rooms ni enough for because obeye the conference obenya enough rooms the amawo okay rooms more different types of rooms na ni nyina the same you were different to say anything okay sisi na ye nya fa din bia nto but rooms no say rooms bo ho no ma buy your balcony okay into the rooms no balcony na wo big enough no most of the times for family no enterprise and co rooms bo ho no ma any balcony but a bit spacious kakra I bit me accommodate about nipa be mienu okay into no that's somehow the difference okay be some will be a family it's more room family of say betimi abeje e bia per weekend hideout be on any family
The Mekano a very spacious into about 4. A family of 4 betting exactly. Okay. Okay. Now more himfa. Your Santase, Udri Santasia, Opoku Wari, Senior High School, your Nichi. In terms of Opoku Wari Senior High School in St. Hubert's Netwaso. In 2 Ras in Hubert School, Honoma, a hot and Samaritan Villa Resort, a Shania Yaraquan. And you're quite so, yeah, exactly. Yes, so remember who signboard Nikaka says, a hot direction in that. I run that signboard, so I believe do it. Okay, before I remember Sammy Hod, my main sign beside him, conference centers, no. A 1 pay, and now you will 2 bed, 3 B. More enough conference enough. You was about 7 for now. Oh, okay. And I will 1 big dome. You go to AC. By the end of this year, then I ready. It will be able to accommodate about 1,200 capacity. Exactly. Wow. Wow. Until you are about 7. It's currently needed 2. Nah. Easy. Okay. Maybe I hope you relax kakra. Say restaurant beer and resorts beer hobe gina aduane no me beda ho na aduane ne nkoyi a me mba biom. We restaurant supervisor dey na it means that we oversight e wo eyi ho nso. Sure. Baby aduane no kitchen ho no. E ho so nnuane ben sa na mo ye na eyi hygienic way ben na mo fa so eye mu nnuane. Yeah, Aunty Bea me da say. Bronica Bibi says, eat as your medicine, but don't drink medicine as your food. And it is all person who did say, word dry. Now, on no more do say, we're doing yes, bra, Samaritan Villa Resort and Conference Center, a restaurant. I a friend, Villa Bite. Villa Bite, I see. Sana, Edino, Villa Bite. Sorry. It is all bad. You nyane ahodo bebre both local and continental aduane bia nkasa wa nkasa ewo wa adwene asusu se wunya okondo a wunya abedi no oba Samaritan anase ye Villa Bite ho a wonsa beka ni nyina bi ana ye aduane so ye ehwese ehote se de ye gi ahoho se de mi sister kan no ye gi ahoho nti ye pese ahoho no be free enchen no we gya bibi woni tirima ye bibi pa e bi kan aduane ho ti wodidi a yeso wonya mfaso de pa bi ewo aduane a obedi ti se oba enuane enyina hote se de ampa eti se de wo fi ya pepepe nti nuane ne de ahodo bebre bubo bi cheme oh yeah wo ai se fried rice and chicken obi enemy ye wo banku tilapia me ye me favorite no o pa bunu pa ukumasi nya kala debi we de wa ye de kontombre na akasa ye na akeka ho no aha ni nyina oba wa wonsa be ka bi yesanso wo mfa se Chinese dishes peso ebi obi wo na ne kondo watena ebi Chinese a check kakra oba ha no peso nya sa aduane ni bi na oba Samaritan abunya ni nyina okay upon request and I say time bia me work in no aduane ne available every time bia yeah services are render nyina 24 hours enti sa na duo awie o time bia ohwehwe bia no oba onsa beka aduane no wanya bia di enti enye se me ba beda ho nko a but se me se me ko ba bi ko didi a mitimi ba ho bedi o pese wona o family e ko ba bi kura ko have fun e wa aduane se mu didi a wo ba ha onsa na ade ba ko ya ne gie ne se e ya Sundays bia e bi se Sunday brunch eno de ya head in special for that particular Sundays bia no mo beba na nuane no ya hyehyɛ ni table so bebre table no kwa san besi na nachi na kyerɛ sɛ ɛwɔ yie ebia so nuane ahodo ubenya locals ne bi wom ubenya continental emu fruits ene no ma bebre we de nya survivors round table ya nkakosia de wa na meba pepe kosia da foforo beba biem ya nuane ne dos na ebo no so wɔ fam ne nyina ne sɛ ya yɛsɛ ɔwo bia na yɛgye wa yɛsɛ yɛgye wo yie na ɔkɔ a wanya bibi pa yɛ mmegye sɛ wo a wobɛkɔ na asɛ wo adwene bi wɔ akyi ɛni ti yɛsa ma ne nyina aba fam sɛ obi wɔ a pɛsɛ wɔne ne family ɛba yɛsɛ family ne nyina momra saa particular Sunday brunch no ne boɔ so da fam pii sɛ yɛsɛ obi ya ti ba bɛsɔ ɛhwɛ wobetimi de brunch ni ɛboɔ no ɛyɛ 150 ɛyɛ in city scan 1.5 branch de obedi ni nyina eno so per head eno so papa if 11:30 ekosi 3:30 p.m. me ne pastor promise beba o pastor promise we kwa de metimi sponsor o me do be kwa order ko yes 150 baby ji de always bibri na obehwe nuane esisi ho a yesi 150 na
wan kasa di kakra na matena se kakra na masia kofa kakra na medi 150 oh meba ho okay me besia ba eduane no su bio ma me san bra ya ho waka mu rooms no and waka conference centers mo doma mo put up in shape and then biom services biom na me ba ho no ma menya. Okay, into say while working in wa beji room adano ebiana o person ka unya massage yes our massage center and so edini a villa touch exactly. Villa bite villa touch I see into baha ye wo varieties of massages aye aromatherapy ye wo Swedish massage hot stone nina ye full body massage into ye wo others this type of massages nina now person wo ba obeye it was 60 minutes and then 90 minutes into no that's also another service so I render laundry service so honum okay into bana say o beda and then yes o beda nko o honum to say make us a villa touchy o fie crana person unya massage bia you can just walk in to the spa center directly and laundry so person baby person ko baby na o si oni yema so aye laundry service so it's laundry service no eno se bia me boa me niama no wo fie a mitime de ba ma mo ye ma me and I need to be a guest no mitime de me niama ba ho mitime de ba ho that's working guest and working wo da ho nko akeke okay mitime de aba ma yes intini ye spa ye laundry ni na ye run 24 hours services into any time bia or free bia you can just walk in okay obisi me bisa mo say English breakfast eno me nim English breakfast am ye no e denia yes eno no e bia wo pe tea kakra ope bread ya toast ope omelette bi omelette na de hia kusua ye chi de ayifra bia jeni kakra na bia twitwa de afra na omelette yes ayo too fine that's right na ope toast bread bi na ope big beans kakra wo hu ya potatoes kakra aguhu ama ya sausage kakra da and English breakfast eno elfu pa because obehwe de ye be ye nama wa nkasa hu abekase ampa ebo na da ampa and then obi se bimbisa I am a title English breakfast na minima dokro into e na me ba ho no ma Samaritan Villa Resort and Conference Center just I no permit me aba ho se mpacho let me feel like a queen now give me English breakfast na masise mo de besimani fofofo efu pepe sa ma membra mo kitchen ho me bisa because me a reporter me a journalist inti na ye tiny environmental health for ye tiny restaurant ni big kitchen pa na so wo hwe niama e wo mo kitchen ho na o mo de aduane besi table no so kra woni o my assurance mo ho no e neat yes me be contaminated food bia on say medical card say me say yes eat as your medicine but don't drink medicine as your food okay it is hard we are nyina say aduane obedi bia hu say udi aduro ana say de ekoye nipadua no yi okay it is say normal ade bi be nipadua mu yi free ba bia ode ade ne so free eka ho it hwe omo ya tete omo say omo no aduane na obia hote said your hote no saa so na yen kitchen ana say ba bia no aduane so hote pepepe because yen person bi ba bi bibi free Samaritan Villa ana say Villa bite obekọ se me yam ana say na emum ye pese ye tese okoe no wo say ebo asimasi ama na yesa ba bia me ko didi yi amani age we ho ye neat eni ti yesi ba bia ye ho nyina kama wa kasa osi ho a bo sampa me de me ba me wura mo kitchen ho ahwe abo akoko se ji wasi me suman no mani I see you believe in sometimes so person hu we nyina wo ba ho a hu se die tie Udi mbera o na be dia dance e wo soro ha kire wo okay ye dia nkomo twetwe no eba ewieye no ya mo wo gym wo ho eno so mo friend Villa den o we ne de munya ntu ne di okay ene Villa fit mama mudi Villa fit some wo Villa bite na Villa touch it's Villa fit Inti eno so mo gym amwo eno so ye open to the public and I say it's in house guest open to the public okay mo rooms no no be so say me sign bisa rooms na airful me is it really within the means of na I am so ordinary Ghanaian the ordinary Ghanaian na airful okay pacho my location ni biom and my telephone numbers na me before you come in with more numbers no restaurant no so be per number be say bia delivery service
o kan ye ya ne ko ado lunch time aso nti o pese monye delivery to baby a wo na e available yes Aunty Bea bibia ya available okay se wo ba bi ye wo se o pese bia ye function bi na o pese onya orders se ye bibia na ye wo available bibia wo ha ye bibia order ni nyina te ba be ye bibia mo se na mo abetimi abeserve ama ya na wo pen sa e be ya ma pepe okay ti che se de adwumadie bia hotels di bia no musumo ye pepe le mpo ye yesa ye ni ye ye ni ye ah you mean you Roman ni the Roman for ye bibia ye pepe na cho me ye ja bibi wo ma ise ka wo se etoda wo didi apa no de so kakra na che se ye wo ba so wo ho ah bibi bia wo pefa ensan wo whiskey wo pe bia wo pe bibi bia cocktails ahodo oh favorite cookies bi so promise dey ni bi nkwa na mo wo dey mu ahye status mu dey ni bi bibia red wines ne no ahodo bia ana wa nkasa so wo favorite cocktails bi pese ye wa no so ye bi ni na bi ama wa ya de so dey ho ne ba ho papa because ya ne ka say so for promise mu dey coke ni malt nkwa ne ye ba benya ho no okay ye da sepa eti ya fa mo numbers no to join na mo location biom ye wi na same de mo final words no na ye de nkomo number location no biom e wo Santase behind St. Hubert Opokuwari Senior High School. Okay. Into the Mekaya and St. Hubert Network Opokuwari. Ni na share the same wall. Into the budget so obetra Opokuwari Senior High School and Ankasa. We are not about St. Hubert. Now we are St. Hubert School. But currently no oma blockade road no because omo ye kwan no. Okay. Into no ba sisi adia obefa apre. Okay. Kwan no e dia befa e kwan ye. Now dia befa Christian Village. Okay. Now they are Samaritan Villa. Okay. And a number so is 0322 495 180 Pacho 0322 495 180 Pacho enwana obi pese ye order on fresh number you any some final words for today na kakra be kan to just say that was Aunty Bea the kan say services aya kan ha nyina no ye na 24 hours okay nti bre bia ohia bia won sa be kan onipa wo ho a jojo wo ho kakra aha na krokro nipa dua kakra na so pese ye sa no ma we nyina ye so bra Samaritan Villa ye be bibia ma wo na wagya nkai dum bi hayi na me ko ya menya asa de wi no aha nti oba bibia ya available e de mo bibia ene wasem ye ni masem bi ehia yes say we ye adwuma na bosome so a I buy something special for yourself. It's a busumi wesu. Na media general for bomb dia no mutua me car. Me pa kakra dia ba Samaritan Villa Resort and Conference Center. The person be experience the Villa Bite. Yes. Na my experience Villa Touch no. And sana Villa Fit no. My experience here no so. Enti ye da masopa say money aba be di nkomo no ye say mrepem no. Mo be sen ababiem na ye ni mo na osanka ye bie phone lines na enkomo aye boy ye mo prizes bi am person ka mo de mankofo ba ye mre ni nti no ye ntimi enye me gidi say Tony Best show no so anasa say John show no so no promotion bi e be koso e wo ho se ne aye cash out na ye chiche ska no Samaritan Villa Resort and Conference Center so say ye nchemade enti enyi we fidie ne mfie because woni mada Tony Best e be frel say Samaritan Villa for say beda wo free and also say Sir John ebe kacho nti yedamase nyame hyiram yo eni enkomo ne ebe to aso na ye to aso no mame ma o cash out no eno de eno aso benya MTN number no wa dial *439# *439# na wada we follow prompt no number 6 ne ba no wa pick number 6 no na eno we follow prompt ni nyina obetia na ye chiska ewo Sir John program no so Akoma Ghana Akoma ni echiska wo ho Akoma mre Tony Best ni echiska e wo ho na Akoma Sport enso na ye echiska e wo ho no sa dwumedie 500 na wudi ko enso oto a eye 5 Ghana cedis pe na wode beto sa lottery we say na ye eche 500 Ghana cedis enye ska ketwa ebi mo so 80,000 Ghana cedis ni nyina eye Media General na Radio Entertainment Limited na National Lottery Authority Caritas Lottery Platform ensa shase ene edisa dwumadie we say
ye de ebremo 3p garlic mixture enso ebetu unyare wase nyina e de amaw e boost immune system no o pressure no e kosro e be regulate no oba ubu nsa na wote ya obebra akopɛ 3p garlic mixture na ennom ubenye bi e wo pharmacy chemical and a herbal shops said Danny Herbal, Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidank. Upedudu to a Freppy Work Natural. It was 0248928824 and a 0201000021. Kaihunu say 3p garlic mixture. It was twamu and a etwa ebo. A hono eye koko and a garlic non so edahono eye koko. A failizi tomato mix. Enso boama yeduane ayede okọ Samaritan Villa Resort and Conference Center hoya eno a no mudi o meduane say Akoma FM yaji atum yeso de ebeji atum bia no papa Unifa Brothers Ghana Limited ena omode abadwa so a omo eton bebia obekọ bia dwaman so bia obenye bi ato na wopedodo etu dia for 0240949091 Reverend Mamembra wo ho na yendi nkomo so utie yenuanu ma yenu omukọ kasa ye enkomo na I said trust era ni through pa me aso me wo me point bia ma piki wa ha na yendi kan yen kasa fa trust no ho se on trust wo kunu en trust wo yire dia ene mo ware ye den Aunty Bea no de bia me kase me ena suehunu a me wo ena Bible yemfo don ware okay edi suban papa ne ware okay na subano odowo but odono bibire suban nim okay eji se okoba bombo se Jewfo ne won ware babo mu nyina no Abraham okache na kwan se enware Kena for man bi mame komi krom odi mi nim won okay na ko ware oba na emom wo kwa she masinimu se oba otisei na odi ne bebe na ko wa na breme so oba wo padwuma wo pebere wo suban na wa no fa ne breme ba Isaac so enti se what can Proverbs chapter 31 verse 10 Bible say oso wa ye na da na hofa ya uhude na meka oyere pa wansam akadaje bobo me oyere pa onkosi afisem hata so oso oyere pa ode nsa ya adwuma oso oyere pa tisa ahwene pa na nikuna koma eda no so okay so na say hono trust ho enti se obi a won trust no na suban suso na de saade no ba trust no se won se nipa no woni sana won se suban bi no nkoyi a e ma won trust no okay enti hono na be ma okay hono ma enipa bebre ni fa wo ho adwen bo nso oba no afa no ho adwen be ma no afa no ho adwen so ti se de no mo keka no won se be ma no oba ne be ma no ti be ma no ya won de medama se nko an wo gro nim se atwi no wote ase a wo gro medama se oya na wakosra bonten wa be mu na fie kosra bonten wa be mu na fie wo yesa wo ba no fa no ho adwen e na se be ma bi su wo wa wo ye ya me ma me se oye ya me ma me se be ma no nse be ma kwadonto no oye ya no wo ko ma me ho oye ya no akodu o ma me ho no aba wa men no akodu o ma me ho no aba no amen bibi na se ne makura na jisu ko o ma me ho no akobisa na ba sa be ma no chese emwa sa be ma no oba wo ne tie be fa ho adwene obeye japade si sa okay oba no se base oba no bo no ho moden kakra bi oba BBS be ko so nim se o ma be ma ni huna emwa be ma ni se si fom sa nso no oba nso so sa se be ma ni hunu se oba a won ne tie ni subani utwe oba no ase wonu nya ya wo ya ho utie ni nkomodie wo fon so ba we ne nsem a wo keka no ma wo de nya motre bosomso ya magic kanam de amane se ni kunu bubusa bibi kakra bi a da bi ne nsanka mo se oba sika beba be ma ho no de bo no bosia okay so oba sika be ma beba be ma ho no de bo bosia be ma so de ebedi ni wo de so ya was mafa so ye de hwefie na de ne de hwefie nye da bi it is hard any be mo a was Aunty Bea sika e ne ma miensa pe okay sika me friend 3x of money dedi ka 1x no spend some for pleasure. Ti said the benefit better. That could be no akotwa ho kakra. Na ye fine.
So you toss me you save some. And you toss me and you sow some. And a investment. That's it. Okay. So you know say be sorry oba for there udua bibi so obi wo wa wo na koda bi na wa cheni bibi wo hu obi utimi so wo mobo no afa no ahwe no then you are sowing something. Okay. Emre bi baro be dey we harvest kese pa sika ne ma miensa pe enti die hene ne ye ko yenyi ye hunni ne mum suban no Aunty Bea ni nyina ye suban no eno na haye ema ne fam ne de ende na wa waka say ansa na bia oba be ma de ade be sie pii na chese bia na eba bia wa wo no wo ema de tadi sie pa na ma ema ene wo ne wo hadama mema de man de edisia ma asofu nyina edisia asofu because de have beba ebusia nyim me ni ema ni bi edi nkomo most of them no say na me be ye mejapade no mama me kunu ehui se okope oba afoforo na se me wu a oba afoforo ne be tena ware no ho a na be ma no edi me mejapade ne me bre no edi kwa akoma oba afoforo eno ye ma ni bi na me ni omudi nkomo na matro a egumani me most of them ni nyina ne say osuro se be ma no de ono ne bre ebe kwa akoma oba afoforo ntene odi besi eno no reverend no ye gene sei na eya de kro no a eye vice versa okay na wo oba se be ma no ye japade ne se wo owu ne bedi ho a wo nkoware se ye ndem de hwa oba no are he me no oba na ye wo ye no na be ma no oba no no ne bere ka ono de most times on se me ma on time fume japade sa zo asa ai eti me de ne de mi sure so oba afoforo ne ba ono ba ji akohwe ne ma oh Aunty Bea wowu ade dia ne adwendwen bio sir Aunty Bea se enipa ye adwene yi ase ne Romans chapter 12 kam o se ye mfa adwen foforo ye ensa kira ye ho okay o se da bia me ka se enipa wadi dem se be de ne efra na enye kwatani de bo du ntimi sesa na adwene Aunty Bea na me anu mi bewu efie ne nam de ye ame ha me ho wa wo ya sofo ne ntia o ebi ma ne se mema no mo de bekọ akọware ase ama oba no ono ba ne se bio se ma wa aware animu a ono ne ma no kra no ebe bre ansana sai japade na ono oba ne yeye no ne nsa ka bintani odi besie wo be na be ma kro no obe yesa no wagimi Aunty Bea me yere kura me no wa wo nkwada no wo de nkura ndi ago a me mpeno fact me mpren da because omo ye nyankopon japade ntini se edum di agro emfa nkura ni agro okay enti Aunty Bea se ete se de wonu obite so ho ebi a wonu kunu ana obi ne mpana wosia be ma ne pema ma wonso akofo ba ntimi kum ho ahye ne na awu a no oba na ojai na de wote asekura wo ye osimi kokum e nda ya beti abeti ase sabe benedie wonya awu awie be ma no ede a ebi a wonyine wo ma akokura na kono ho nto ba fo ba afoforo entimi ni mejapade ni besie na media ma me kunu ni hu eye boni na se onu nya aware so e oni ho nya aware wo ba no so di besie de emfa ne se obi nim de obewu kane wo ba na awu ye so ho wo no awu kane na ma ye real ne de ma me ma no aye wo ndi amama wo ye wo ndi mama wo ye dan ya be ma ne ka ho sir say Ghana mra say ye disie Ghana mra eji be ma ne ka ho Ghana mra ne de we ne de obetimi aye ba sa me state wo me room say we de ye me ma de nya ma ka sa me ma ne me kunu me say me ma enti me kunu no won ka ho and am say enye yi why because wonu ma no wonu wo ma na tie enu nti Aunty Bea ka mesere se obia anya na dwen enu ni asem kese pa ya dwene ni akoma sa na ema mienu Aunty Bea so de bobra e ma brabo ye fe ne ma brabo ye fe brabo ye kama wa dwene da wutirim a wo de dwene enu akoma wo de se unya ne pepepa Aunty Bea bisa ho se edi enti na manyankopon ka se David wode makoma so Reverend ye beba ho ne ababa na David wonti akoma na owo ni nti no enkomo no ye bobokwa na ye kwa agbozo herbal clinic ho ye ni agbozo di enkomo ni hwie a na afei de ye ni Reverend Ama Pokua Bruce enso edi nkomo
no so de na dwen kire e wo sa topic we ho e de ama ye nti ye ba ye ni agbozo edi enkomo abasese ya do na nye mo modern enu nti agbozo e ba clinic ya ba se e ba beboa mo e na enya sa yade no pe na ya sa yade nka ye ni nyina ka na ya mo yade so ana ne nkire se yensa enu nti men kasa wonti tie ebia na odi ewu na so wafa odi ni mukura oni ebidie ebetumi awum eja agbozo he ba clinic ye kono intentem so yade a yesane ba ko erectile dysfunction ma menka ne sa erectile dysfunction se obi a be ma sabi oni ho sori a entumi nyina so nche na abafom obi wono ma sori kra na ise kontumra bete ontumi fa nya hwe e ba sai ha adwene ye papa e na obi so wono ma sabi oni ni yire na se ni fiance bi edi mpamagro na na de na dum obo so obeya bona entumi ema eno ne ade agbozo herba clinic say to anamon fo ani kire ye clinic hono e wo teachem so bin 5 old insurance junction pe oba ye hono mo a bebia sa problems no e free bebia no ye be hwe na ye treat am be mo adru ma ne nyina aye den e free nipadua akọ na niam ye de ba no e bi ye testosterone e ka testosterone e wo nipadua no ma wo testicles ma e ne produce hormone ma obema no se bi etumi sore na etumi ye adwuma na unyini no scientifically sa de na ya na ba form hormones na eso eti enti no na wa ho de no so mpema na ba fom na nyankopon ni ndimo no ye was some hormones be in the system a replace a enyi na mmom no be ma no nko a de ne de nyankopon ye ne se kofom a utumi de adru correct man ye enti se wenya sa problems bi weak erection asori but emunya din wa utumi sa de ha adwen oba na ma woni ama woni ana so ya no atu ani ada me fa chaw kai hunu se ebedumre bi no ye ma woni bium into photographic we hu kenkan na obi ekokenkan be ba che eno so de ye ma no ho e wa bra bozo herba clinic ya ba be pimu kuma se de chem so main 5 old insurance junction na ye boa Ghana mema nyina no etu betimi afrɛ e wo kuma se am afrɛ number is 0553 41 77 52 number is 0553 41 77 52 kuma se de chem so here number no be 0553 41 77 52 if erectile dysfunction so you have premature ejaculation you got premature ejaculation na just say o de any dey sorry na mum na duration during sex time and I say minute and I say empre dodo anase minute dodo a wotumi di a oni oba edi pon kutam gidi no eya na esua obi wo hanu ma sabi 1 minute na sabi oni oba no for play kura ne no ano no na che sade na ba besin sorry bium e pa cho na che premature ejaculation how niama ben na etumi di sa premature ejaculation number 1 masturbation se wan ka sa uta twitwitwu ho ade bia ye ba ye ka na wa hwe ni ye papa se enye doctor's advisor be pa cho be ma men twitwitwu ho se bu person ho sa no very bad only until say be a doctor na beka say bia okay sperm analysis inti bia ye sperm wa bra wo yire ne ho eno na beka say masturbate na ye sperm but aside eno no de me pa cho oye be ma masturbation out and also emboa crack ebasa etimi cause hormonal imbalance ema hormones in balance ma sebi odi on ba ko shia ya hwem na no so aba besene na dan 1 minute man it is when your hormonal imbalance problem e can be agboso ba kan say brand yenye wadru na on sense that them wetumi di o ma no edi nkata ho your branches na 3 kumase anu ye odi chem so main 5 old insurance junction they said they me kan yi yara baby a ufi bia no udu airport runabout na obisa edi chem so old insurance junction na obi ani honom ubetumi edwa ban brabe bia ni mono montifaka na bra de biara da ye adwuma ye share adwuma se from Monday 7 o'clock am do pa na upon 5 pm de biara de ho Sundays no after church enti baby a obi ano ubetumi abaye nchen ye branch na ba konso ankran kwashima ne ben kwashima Paris no e ho me 0241 75 02 0241 75 02 and at my 0557 40 96 ono mo ana otanya rheumatism anase arthritis onsa no 983 obi ono ma ade esa ose anansi adani police abeche no but anansi enchi nipa pacho intini no na entumi eni efrusa ni yi wonya blood clotting anase bia veins no emu choki a eno etumi cause some minor vibrations our system no ma wan hwe out one ma na onai ba ko esa anase onsa esesa na niam bi eni na no kitinkiti bi ni nyina no
poor blood circulation and I say bia romanticism and yes and try to see nyina agbozo heba clinic wo de buy enchia yebesa ama bia na wabubu agu from on saba kwa juju onan baby ajuju untumi nante ne nyina ya de beba agbozo heba clinic yebeboa ma ya ma wadru ma hwan ye de ho ato me pacho numbers no ehuhia ye yi papa efise no e na ye didi juma no a o ba na o yira o de be free me sikumase ha dichem so Hey, main 5 Old Insurance Junction anyhow. Kumasi number 0553 0553 41 77 52 0553 41 77 52 bia na oyo ba fibroid na ba beda oyim ay surgery ekọ na ba me pa chobra gboso he back ne be mo aduru benum ni nyina ase ebe hyi afuru mu kama enti se de me ke fibroid ha wa tiemi yi bra agboso he back clinic bra clinic honum na yenye test na ye be mo aduru e ma free oni pedue mu kama e ma ho aye den ho ato agboso back clinic infertility asem ene ha wa na be ma wa ware oba emfie bebre ni e ware ye sebi awade de o ware wi a ya na expectations no doso na ya na expectation kese ba ko bu ni se wa ware wi no na ye twense eba no be den eba no ebeba na me nka nchiro se nipa dodo na expect eba nso ba ko pe na ewo enti wo be ma no obi ahwesa na oba no ahwesa wa ware wi ni de e wo so eba enso wa ya eba no entumi mba wakoye sperm test and sperm analysis sperm no form uba agbozo ba clinic be mo aduru boost sperm kama ama ho ayede wawo na oso wafa oba se bi onyinsan na edumre kakra bia na aba besi na asai womb no ebia na heat ejirem e oso ba agbozo ba clinic na enhwew infections ahodo nyina how be ma odwunso a obema mu ye oya se bi wo mu anam aka odwi prekopa ananse ugya wonan na insufita bi eba ananse insuo bi efuru be ma mu eba oba won so south to no na insuo bi egu na pampan kakra edi akiri ni nyina ya ade agboso ba kran say infection hwe de woman is sex o ye no ya na ya de wu papa enu nti na wo se de bia no osiesie ho wo ye be man so ade bia no wo se utimi onum ndura anaso ba agboso ba kran mo wedura be no ma infections ahodo nyina no e be furu mo obi wona ma na watenka ayira e be infections etumi mo watenka kra ayira be ma se onya example like gonorrhea etumi mo watenka ni nyina ayira because of e be urinary pains ana se otu on ma ya wona ba obe mem obe ma sorry kra na atinka no eni hono ma obetumi ni oba ye bi sanso na oba be ma eni oye bibia unti hwe because of infections ahimfi no afa e ba sa kra ma ahimfi no entumi enchi ye ma ohene ne ba hono ma ne ni agi me pa cho bia ba ko ye agozo e ba clinic o kumase ha no ma se o dichem so me 5 Old Insurance Junction number no 0553 41 77 52 0553 41 77 52 0553 41 77 52 akra yo kwashima ne ben kwashima Chiefs Palace na ehon me 0241 75 02 82 0241 75 02 82 tema 0557 40 26 96 0557 40 26 96 pepacho ya mbo ya de anano nkyere se yensa ya de na how no de de ni mana se o de be ba ya hwe ho no na ya de ededa kro na eba emfada kro nye den enko na ya de no so ba ebu ha no manye no na eku wo se wankasa na bepam no afru ni pedu enti se ya de bia ye kran kro da so na ache na de be keke nyina no de akira na enko agbozo he ba de zebra na last stop no yeni ye be ye ma treatment no ho ato kama enti say ya de bi how na ya boso ha no mo ana ya boso mpa free na bisa bebe obra na be hu doctors no ba ye test na ahwe yare ne fare by na hu treatment cry ye do beto so na de ama na ho aye den ho ato cha boso he ba clinic ne ye say ya bi mi papa emema no etitu erectile dysfunction premature ejaculation you say no man has expiring date na che say be ma pa de wu ya obe ma nye den enwu enti sa obetra se pa ama yade egu ani mu ase de me pacho lalai yade no ye ntumi madam fo besi o se me ma yade 5 cd emeji me nkwa emfiri me nsem me pacho eno de lalai e wo se
yade ho anamon na yade bi ho no mu asabio eba obewi ono asew no ayde wekum eti premature ejaculation erectile dysfunction infections ahodo piles ebia oja wona ya na moja eba infertility fibroid ni nyina ya ntumi aboso ni nyina ebia ofa bia adwudwu onaya adwudwu untumi nante oni meba agozo heba clinic ye bebo me pacho me ba be sorry me be aye be numbers na me tudwa ede ama wono wo kumase hanoma ye branch na o kumase dichem so main 5 old insurance junction for number no 0553 41 77 52 0553 41 77 52 and in cry 0241 75 02 82 0241 75 02 82 and at the community 25 Savannah Junction 0557 40 26 96 at Bozo Hepa Clinic is no man has expired it am I there 5 cities and you come from same time next week nyame ya domo a ye behia ye da se papa panso reverend me sign brow so bi ye ebema weduane ayede senia no man has an expiry date no wodidi here unya expiry date bia e wo baby a enti competitive natural spices ne fa ye eduane na weduane no enye de nenya ahoden we yaye natural spices te say nkiti jene na bay leaf nutmeg na omode aye tete natural spices ife bi ye aduane na weduane enye de ye wo stew seasoning de wo jollof seasoning garlic ginger akokɔ de na nentwinam de enso ewo ho opedodo etu afre 0245 580957 na dank herbal complex enso ebetu yarewa si nyina de amount titru enemu enyarewa ko dank wo na untu ase enfama owo kumase pechi number 2 City Life Hybrid School wa na ubehia wo mu frɛ wo number 0266 593330 0244 017556 Wembat tablet enso ebetu sunsun a ewo yemase nyina efri ho eye pinworm hookworm dwarfworm na threadworm Wembat tablet ewo ho edema empanyimfo na Wembat suspension enso ewo ho ma enkra omedi 2 years no bebi a obekọ bia pharmacy bia obekọ bia no obenya bi ato Reverend Mayembra ho biom abra ye try say yebenya Reverend Mrs. Amma Bruce ewo ahoma no so oye minister in charge of family life and children's church ewo Trinity Baptist Church ye maame na wo so beka yen sanso emergency akwantu obi nti no wo se dwumedie no ho ye ne ho faso nti no otu kwan enso oni yen ebedi enkomo ewo ahoma so nti ye toato ahoma ne etomu a ye no ebekasa Reverend ye ka ema ye issues ya ba emema no nso bi so ediomo ediesi apart from enkra nokre nokre Aunty Bea ne nyina ko bisi sube ya mekan so enka edie na wo se nka bema waware wo yire ne yobusuani odikan eden na ebeba se nka wo ye japade o so odisie no nenso so sube bie oba no beye Aunty Bea mitaka ase bi se adepa bia wo ware a ewo so ye ma wukuna na wo yire mfiti ase no a suba mpa bi adanedi okay pomoden mfiti ase no a go se mfiti ase na bra aware no baby stage no se suban bia beda na die negatively bia no e ba affect your spouse no e be ma wanya adwen foforo ama okay so okay e dey van say ya ware me yire no me bo akonhoma me kwa mtum say won say ye me ba me di bi ba afa me ba no ebi ananu pe na aduane nyina nasa afa me bi ma won say say wo twe koma obusia wo maame ana wo sister so ofi say de na medwene o ma ti me kwa me nto ma bio ubisem ska meka say me ska bi kwa so am say yi a me kura me nibi okay me ba no no wadi awie o maame edidie ne bebem trim bio ebi a me ba ho a wo de me yare ene china kotokofo aba park so ena wan aha wo mba park so ena wan na wo de niema bi yiwa no ufi se de na medwene adwen foforo ntewe mo ye japade de esie me sa I see to bon se madwene ye dey eye foforo ebi kura so aye ware ye no na me wo ba me be man bi a me wo ba
Aunty Bea enam de akora no ba ntu betoy so bi kura me kase kura ne yire me yire no akora no ma me afirim good ene bre bia me ta kan se mi so ware obi a ni kuna wuo ana ne yire wu a edempa adenti sanse e wo so hu se ana de na ware egupenya e de nena be ma ne yem oba no a na wonye ne yie nti aware no gu ye e de ne oba ne yem be ma no a na wonye ne yie nti a aware no gu ya na se oba ne wu oba no wo wu no e de mpa na be ma de be kai oba no so okay e di se wo ware sa be ma no wa musem na wa ntimi an kire se me yire se ne no wote se ne no wote on de no ye ne ma mpe ntubo mu ba ku mienu wa bɔ ne yire din to wa asia na yire wo dadaada na ade ni twa me mpoa de no oba ne yire ntimi nye tubo nso ofa ne ho adwene aha ne ba so a wo de no be ware wo no ani bi a wo so ba do de bai obeba no na wo ba ne didi no no ba no kom de no obefa ne ho adwene de na obeye obefa ne ho adwene aha enti na meka se ni nyine suban no that's why Aunty Bea okay Reverend suban na mo hobie mu ne engina honom so udim dada nchene aha menimpa Reverend there anya mpintu ayam na yo obi na kuma se broni bi so na wo funa na da hol no yeso mu ha de ko fam pana na ko fa yere ho pe kuma se broni bi ya so be wo be bi am de nsabun ko ya chiri aha yaso ho pa na dada nche no me ne pa eno bonsi kun kakra kanya okay enti eno so betimi ama be ma bia suspect say dada nche nti no me mfa meja pade nchire me yere se be ya o ma me dada nche na Reverend aba ahoma no so oh ahoma na san atiato ye be san ahwehwe Reverend ama Bruce biem ewo ahoma no so okay na me bisa say nti dada nche no eno na be ma bia ka se osuro enti o ma ne yiri hu na japadiem na weku ne ntem Aunty Bea se bibia mfa wani so dia ka meka se fa adwempa ne akoma pa ani nipa ne mfa ntena okay Reverend yes wa baso pacho yo Reverend Mrs. Amma Bruce pacho good afternoon hello good afternoon Bichi pacho ho ye de yes adom me pacho na won so yes adom yes ye ho ye pa ya fi wo studio ha pa so eduma ne dos nti we ntimi abeka yensa last week na me da last week na wo ba so na obi ka na asem ensem ne dos ye no crepa pacho so ho ye de yes adom bi aboko nyame ase yo tenne ye nkomo na ye bo no yesi ye die nti ene ma awarefo ye japade a omudi sie so oba ne di besie ne kunu be ma so di besie ne yire wo de wo family life and church children's church minister e de nkomo na ma na ye omobo we da say me den check it pa me chiefo so Baptist as from a chair mo na Akoma Technical University e chair we be na our year ekwan eware na ye ka se we go mu ade we dey wo ko de we share we do funa mo ko na obia pita adwen ka bi na odi wem obi o so we wem we na adwen da ni ti mo no so di wem ti e se go mu ade u ko mu ni ndi we mu so ho na ya kwa ko wem na ya na me kan se mbi se obi a ye ware bia no bi sa ne sa de nti na wo ware a we se ye mo me eno ni suban ye eno den the other person so because the same thing here na me ka say bi o ya wa ye ma wutie mu per year ya na pese me nkunya na ye di wem because obi a pese ya ye bi a suban ye a obodua no me menye de wo kwa ye agwe ni fa na wo ware no enti ye wem aju bebre na ye di nya aware ni mo na no bisa me a man side into na me concentrate wo ho oba bia insana ajeboni bebe ti no which is na wo bibi okay I me ka tell me ma say enka mu di ni obuo ni Akoma fine ni oba betena ya me abeba se nko betima ya ni ma bebre a esombo ama be ma na enti be bia oba ko na to ne se bibia tia kakra bia na ajeboni abetiri it shouldn't be so but nature no sha time ata de ne tie
enti oba wo bibi be sie ni kunu so ye japade no number 1 no only secured okay only secured and see the ni sebi ebi ana wa chini kunu no wo entuna chini bi ana sa be ma no ofi abusia na ni je nipa na we abusia ni no japade ho wo bi da wo bi kunu wo fa se wo yi ya na yiri bibi da sa bi wo ni no bi sa wo abusia ni mu da ana se wo fa na chi ama na huda enu ti no da chi bi no wa we ya ne nsa beti fo ti bi na obeye e so ye bibi kakra wo na chi aha nko yi a wo bi na chi ba kwa akotwere e ka yi bi na ma ye japade a omu ma ye mu kunu hunu okay na me da se pa wo sa insecurity na o kan ye no ho because ye ne ye nuamba ne bi mu kasa ye no omo kan ye e wo ha ma tro say onye secured say ono ne be ma ne wo ho no asem obesi a sign na ne chi ebesi aye e na sign show so say be ma no bibisi a awaregya na say whatever ono ne japade bi a wo bra ye no krampo no be ma no ko ware foforo ma say japade ne ma no mpo em benefit e wo ho but reverend obi be bisa say ye kwa aware mu na say bia me nyame adom me na me we japade bi before me kwa ware a broni beka say full disclosure should I disclose dia me wode che me kunu na me kwa ware na say ene dia me akwaye before marriage intino eno dia me fancy no declaration of assets bia me dia aware dia nyankopon e na ye Christopher ye gidi se oye aware Amintino, ye kwa. We be a in the town for San Antonio for Eka. If all things being equal, and the family wants at it, all things being equal. So be a baby be a gay everything will be here. Before marriage, you are not a catch up hotel. You are not obliged to obey disclosing your property. Our man to you, I will be able to consider you. So you better meet coming, the people now will take you any based on their area. Never after marriage, you know, so I better with okay, not the one you meet back, not when you make a beer game being let any be. I think a bit is don't see my wire, don't see me can you, so. If you can reach me padia, our really see it. No more see a mobile brand dear. Really, no more than say, I did be a piano. I will tell you declare. Okay. Man, Pacho, my main sign MB yes, sir. Me declare ye, mammy yet property, many husband no, ya joint property. Over advice say, and now be encourage saying, Kawo or bar no so. There be a semintino. Pebibi ye on your own and so I won't change. And maybe won't say no more some joint property. Maybe with me the also the can joint property no home. Now what time will be our own yearning saying no matter when you see anything. You see Diane, we are still certain you can't with the Banada. No extra, me card the for. Then I could contact a house and I'm a boy. We thank you that I need to be doing that. Okay. And I'm a new baby. Then let be behind you open. Okay. And now joint property and I mean can be a hand say. A big idea, your meeting Christian, a big idea, my ancestor. I see. I say you're really Christian, sometimes I'm not good idea. Ya mi abọ ye better cry you do ade ye better cry be ya no kasa ye better cry you be but say you need to be ye better teacher ye better ya do be ye adwuma but that you need to try adwuma ya fan ye adwuma ta ti what person na me ya ne joint no that not community e di no kwa no sa me say me so no ye ne sa and you be Christian Gabra and akwati mensa okay. That be so you want to be man why and the man just show my dream but my won't find some dream for why you about for Japadiano at the dimension what you say bonnie no more yet you be sick they what you know to this messing of point okay and if I made and also made name a fashion that should be no the big that here from you are in there
Be minimum 36 years. I feel about my generation. Wow. So, and to be yes, if you emphasize and say, you know, and not do bonnet kwaso, but doing the right thing. Okay. Yeah, and next year, say I join property. No, be up for your movie doing it. If you want to call it, yes, I don't say the bear that you young hammer. Yo, Reverend, you're that sapana, you have time beside your chatwo. Na e won susan so boni bi say ye worry either be ma no anasa oba no na odi the property esie na whichever way ye hu no e won susan so boni bi enya effect e wo aware ne so that's a great effect so say ade ye we are saying say we be two and more na Akoma ni we fine waju ni we fine na we hu say di bi esie say ya and a trust issues in so na when you careful so bi you dia mani ndi ko tia wiye e ti say we mani di no we see mo anya no na mpase baba no bi mo because they say no imagine say wada ni beti ni bi de se kan e da de we na we ni atini ti ni ade ho if you see beti ni na say ni ka ko na da ba ku mama ade a debi if you na bi na we ya mo hyehyɛ enti no say bi ade tie ni kunu ana we ade tie ni yere let's say find it out we sabi what you know woman no bi nyansa we obi Akoma pa eta what you know woman na gene asay enu ntimi de me say so wa wa you bi na ni tu anamowa yemma bibia nye open ye me tu say that bibi see na wa ye dia ade esie no nso bi ta wo say adenti ye bibi esie me e bia na wa ye bibi amanika ko no e slow adam and insecurity abet. Yo. Na we de na emma no kwa na mebisa na mebisa mema no so kakra. Ekomodie mema de enti na mo sia yo mo de niam asie mai. Emma na di ba bia mo ni brade. Kwa bia me kan fi ye ba. Na mo kwa de ba ko pe. Che ye ni ya titi ye ni ya be du ntonton so bi ni ya be ware. Ye da bu siem ene ya ba be ware. Oba ware de ma. If you say any question you see bia you see this one no ne ma and you know the money provided also provide money bia you see so still kakana e ko no afani mani awawo no ko e ye ba ya and you come no try no say be ya wo message ni na ma ju so mo ancho ho na on titi nfa no so say bi ko me bi na di ani ni na be na ya ade anu ya ye so it be a man and you bring too much you bring too much you be or money na ba ni bi ka you say just make me no kata but forgetting say you pana we no you no kwa na me ko so ene ni na we see you say no ni na me baby ka fu bi ata na ho se ni baby abi oni ni anu track na tie no fani na dia bia ni bi le tia ni su bi na se it's about foul here ye na se bia ma wo ne ma na kakre ko ba bia titi ma ni ya wo ya o ma ni ya wo ya pia be ma na ji ni da ho no be so ne wo ma ni bia kama na emu e de ni na bi e be ti yo ye da se papa e wo wie we nyamre e wo you be kind of some akonto mu nyina nso na oni yen edi nkomo enti pacho o final words to ema emema nyina wo awarie me wo sa ejapade a yedi siesie ho den ya ware ni de ya ware awi ade bia ye be bia be ma yenya ya sun bia no ye nhwese ye be ye okay titi ko ja ya tike ni be ja ya e bia bia agin papa ba enti ya to ba de na ye kama if I worry about my immediate the partner ya enya work no so the one you man we jai maybe I should be there then eba and you find your man see ya on come so if you buy man fa men show me that be I worry so be na ban take kata e bi tell me na kiss ni ku da and you see am me and I will say that be I worry so ye bre and I dream and now no more worry ya no so no we now be true our ya ni nya wo ya na wa ya bibianti asa boy ya wa ke de mi ame no wo ho komo papa ye se kofa ye ya ye free 30 years e ko 45 na ye ware ye na se aye esisiafo wo ga na ha
ye bedi nkomo enjoy your singlehood until the man comes enjoy your singlehood na wa ware nyame nyame ware nyame nyame o pere wo ho temu a ibe ni wo na wo be singlehood ni nya betre na nyame nka mo ni ni no kind no mo wa ni na ye no obi pa bonti aba mo so wo wa ki yem ni nya betre Reverend Mrs. Ama Bruce yeda super e komo sa komo na de be se e be pemre na ye wo studio hanom say na atete pressure do papa ya men ka no fa ko be awoko na asumdwe mu nso amen enti no mo a afeya na onuafo je omo network afia no mo sign ya ba nti mahwe bebre ye ne Reverend Mrs. Ama Bruce na edi enkomo no ene ye discussion no eye edi enti na awarefo omo ye japade a na omo di ACC omo ho waka ema no enibre boni nti be ma no ya odi besio Reverend so aka o se mema no etai de ma enesie nti se be ma ye japade na so odi besie ne yire a se ye subai na nakura subano a mene Reverend Ama Bruce ya adwempa okay se nye subano a ehene ne ye koi ye de japade esie ye de wesie dakope wewuko na wewuko okay ene ye be bie phone lines ne ntem papa na mo amutie ye no mo nso mo de madwen kire e de aba mama yenko Royal Homeopathic for ho na omo nso emeboa ye kakra bi enyi we fidie no emfia ye ba ye no mo ebo nkomo Etimatim Monique Junction sanso ena uko techiman so a ye wo Blue Cross Faith Baptist asoreda no ho hwa no bapa ye promotions no nkokra enim se ensuo no tode nanso efom oden mreyo ewo sikasemu no ano oden pa nanso ye yare yi die na ye denya na ye nipa ye ko ye ba eni ade na ye denya yare eka ye ho na yare nso ba de be ya na se ye bepe na pomasi bre ana ye bepe ayaresa na no na Royal Homeopathic Clinic ye de eniema agu akwemu ma ye nyina ye papa ye nana Sheikh Usman Nuhu Shaributu ye the National Chief Imam of the Republic of Ghana ene me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi ye de atu omanima omode mpaibo so nkokra to akwemu akobi hospital ya no kama na se be ya oman no nso ye benya ye ho nso mfaso ni nti no ye de niema gu akwemu a ye promotion kakra na promotion na ye no enie yenim se sabre no ukwa yarehwe bia de ubeye bia wo ho sikasem ye be ma okada sika ubeko lab sika ubewura doctor ho sika ye de afidie bi behwe oni padua mu a ubetua sika massage ni ade ni nyina enka ubetua sika nembom Royal Homeopathic Clinic de ye say ye promotion enti per 50 Ghana cedis akane sika no 500,000 nedie 50 Ghana cedis enye 500 Ghana ana enye 5 million 50 Ghana cedis na no ena o de ba na yama card na yama folder kama ye wi a so be ra doctor who friend consultation no free of charge yenye o hwe afi se twu moja na de collab na ye coffee fi mu bibi mu dudui mu ehwe de ekoso o moja ni mu nso a eno nso free of charge a wuntu ahwe afi ye we afidie nwanwaso o ho afidie no be scan ne woni padua no free witrim besi wonase ebehwe wa dwimu wani wasum wahrawa wo brebo wakoma ho wo saabo wodwunsotwa wuntinim wonkasem umojem ubemam ubibia besi fom twan ebehwe ni nyina akosi ya untu ahwe free afei se ese fatase ye de usi mfidie so na ye massage ema wonso a eno nso ye be ya amawo a free of charge na se ye hwehwe ni paduanum na yare wom na ye se esa yare no ema wa eho de ye charge wo kakra nanso yen de ye ma kwan se wuntimi ntua ne nyina ye ma kwan ema utuatua no kakra
kakra empenisi amfo na kire ne nto aso nti ugusu beji wunru no na utuatua no kakra sa hoden ho na betua ni nyina ensehwe enti yeye adwuma free edwoada ekosi memenda ye start anopa 7:30 nonso ne fa ne yapon anwumre nonum 5 p.m. For my telephone number no eno ni ade a ehia papa ebi a otika mkra na wuti 6212 0240 449 6212 and 0242 951002 eno eye Royal Homeopathic Clinic omo numbers no uhia doctor ofrena obejo so Kumasi ha omo wo etimetim enkran enso omo wo ashalebotwe tachiman enso omo ben Faith Baptist Church ho na obehu omo ye promotion for 50 cedis peko na omo hwa wapomu din nyina emfa emma screen na hodo ni nyina omo beye edi amount edro ye trauma na say ahodin ni wo so betua edro ne kan nyina nso a doctor say why special arrangement say obetua ne kakra bro ni beka say installment so at say ogie nyina ye di say na ye botom nye so yare de wonim say ubotom enye nti obebo obawa Royal Homeopathic Clinic honom obehwew na wedro no wama kwan na wetua ne enkakra ekopem say oho ebeto nti omo numbers ni biom enie 0204 496212 0204 496212 and 0242 951005 Kumasi omo etimetim enkran omo ashalebotwe tachiman omo ben Blue Cross ben Faith Baptist Church ho na obehu Royal Homeopathic Clinic na wotwan ibesim no doctor beba na oni abedi promotion no ho enkomo ebiemu na mede ye phone lines no etudwa ya ka chem se sa enkomo we die ye no munyina na ebo edie nti na wo oba waware na wo ye japade na wo die sie wukunu bema edie nti na wo so aware na wo ye japade na wo so udi esie weyire 0243 114497 03224 98035 0243 114497 Freye na oni yen embo enkomo na ansa na no yenua bema Bright abeye ye ne no ene wo fie ha no say Bright Asante abeye o papa nimpon pa ena edafo mi nyame ya adoma echina ena yede ye papa yi eye ehhehye so papa Kingsley abeye dodo na afre no ofo nana ena we free mu nti echina nyame ya adoma ewo Crofrom Tafunsha yeso omo ben 3 Stones Hospital eho ena eyie no eba so yenua bema Bright Asante abeye yene no ena ewo fie ha opapa ene da for me nti otonsa afre ye nyina se yembra na yembeja na papa yedi kan apeno kra brother da nti echina wia 1 o'clock na ebusua atenasia ye no papa ho sikasa nti ye nyina yembra na yembeja okunani maame Mary kunamma ono ena aha we your papa Mary o maame Mary kunamma ena okunani no eye Mrs Gladys abeye tonsa afre ono ne manyina titiu Bright Asante abeye a yene ne adwuma ewo Akoma FM ha se ye nyina yembra na yembeja Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho Udi baby a Okasefi. The family Enoch, the Kasefi is talk about Wood Village. Yo, Enoch here too. Yo, dear. Leka kakrafa awale fo amudi Japadi CM Look, ana subai ni bisu kan ina me man yedi ene ma tie ma no. Okay. Ko ba bi wono mo a e ko ka chen se wo Japadi CM ko ko yam pinto am wono mo ya fa Japadi no. Dada nchine. Ana me man so a man so yedi ene ma tie ko no ba de sene ba fa kan no se ko wale na to se inya Japadi afa bra fi no. Yesi koko ukuru ko sidan ya je o de ntru di baki. Kakra me kamera ma se. Yes, yeah, that's papa. 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 edi nti na oba waware na wo ye japade na wo de sie ukunu be man so adentia. Good afternoon. Hello, good afternoon.
Yo, Pacho D baby ao kase. Yo, Brave and CTO. No konse ayi abufoba oni yaba oni abufoba na bi brain haba. Okay. Nti oni yiri se oni oba anti. Odi ani ti na bufoko ba wale japade. Bo se odi mranga na mra no kama ma. No odi mra fa mo fu. Nti che oni anase esia bi fa so mu se gas. No hi se ayi japade o hobo kan tele ni bi fu ba ta o bo odi mra no be di. Oni se ala on bo le bi ntina. If you know you say on it na pa won ya na la chi wa kwasia chi na mo go di see yo yen so ye da se pa ansa na afrefo no ebi ebeba no ma yenko Activa International Insurance eho omo enede Activa Insurance ede aba ede ama emma titru papa ye na ye ton ade wo dwom no sabre yen tan nye insurance emfa mbo ya de ton de ho ban nti eja ehye ye ne na ya ye mobbo insuo to bebrebe flood nyame adom kra na insuo bebrebe to yenti se flood no ebi esisi nka be hu ananko for shops nso eho aflade ase na oye Activa Insurance ibi dia na we hu se eja to shop mu a akwanya ewo ho so mbema uska na sign die peja odwumedie no ebiem enti ko ne ko ne Activa International Insurance endi dwuma na omo emboa omo numbers 0243 781619 and our WhatsApp 0257370377. Good afternoon. Yo, Pacho Udi baby ao kasefi. Papa. Hey, come on now. Esa wa. Oh, nini dey say dey you who want to this year kra na acho. Oh, ho ye dey. Yo, na e dey ntina wo japade no dey say eyi. Wo yiri. Edi enti na oyiri di esie wo. Abi o yi de make ka. O ko to de ba e no. E ko e le bi e ka me ko se de o ko tare. Ai. Ko ai adwa. Kana me. Mo bi e ba me ka me ko se. To me ka de mo abi. Aha. Ka di e to ka ko. Na o de de o de me me ji ko. O se je to ro. Ada me ko de o de wa. Aha. O ko to de de so. It's my CM ho. Ah, we can see my camera here. I think you go see number 1. That's my papa. Hello, good afternoon. Hello. Line into me into 0243114497. Hello, good afternoon. Yo, Achoma o TV and radio volume na come from why? Okay, yeah, we hear you. Yes. Yeah, Pacho, do mu TV volume no why? Okay. What you hear? Aha, yet you. Okay. Okay. Okay, but if you can do the banner fee, now from it's not a year, and time you think you go away at the city. Okay. Which means, yes, sir, then we will see your banner. And I will see you back, you know. Yeah. Yo, yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Yo, Pacho D, baby, I'll kasefi. So, me sure that you kasefi na. You see, akadi isikeni pa iku upon hardware sinema. You don't have Japanese no my papa ni kuhu no papa no you say at the age of 52 years. Oh. Omo ton samen ka yon ni man ka tinki ni na o bishop ka isikeni ka se pa. Omo sama mama sisi be sisi ni kuna Adamu che papa ni se ni ri be no. Papa ni jina se ni jawa wale. Jina se ni jawa wale no. Mama ni se ni de nga se ni dinga. Obeji shit obeji ni se die. E mama ni se ni wale no. Papa ni de bi se se jawa wale ni tu fi. Ni no ni ri no e si no kwati na business yi. Ni
we dey adum of any case you be sure any two continue papa na di na Akoma ya ti na be ti na papa na ya da ni dem no wada ni dem we get the problem now and now we am cool Monkafra papa na dey go 52 years we get papa wa pin na oko and na ti ya be the same nti no tu fu dia no tu na na for my why me da sepa man ye ntu ye hofo wenti me engina so 0243114497 good afternoon oh shit timpacho my TV volume ne nko from why 43114497 yempe number for Freud pacho ma ya mo hwe TV na mo frɛ no ayan mama mo TV volume na confirm cry because I know you delayed tesa na wutie ho aye na okasa won ti say ye no air kasa 0243 good afternoon hello good afternoon good afternoon yo pacho din baby a okasa fi from Joshua me get free Takrade Joshua Takrade pacho yete o maybe my brother, my senior brother, maybe I buy him fonton kaka, Akoma way. Na my senior brother, go outside home. Or for baby. Na or pobana pa, my senior brother pobana pa. Or yes, so coincidence your banu krum wabra. On CD or yen krum. The coincidence your banu krum. Oh, obano. Nubusu afoni die yensu obi nubusu afoni ni die so ye be de tumi kusi oba eden di si oba krom no kusi dan ni ye no sister me no ka sei oba no ebusu afo ka bo no mu edisena ka bo ni ti ni be densa adi den di finisa abunsan no ene ka finyenu sister oba no tumi ti ni be densa adi den ni finisa adi car so finance and as say me ka say no brother akosa outside almost 15 years so ko 16 years ni me brother on ma Ghana da on makra ne numato on ba Ghana ni ka say ya na makowi ni ka say ya na makowi nti ni etumo etibe bi ama mon ka say me te company to me for say ibi no oba mene timese me bibi mama kacha oba ne se me yewe no abem din se makacha no wodi hu mini problem wodi waso che mini problem but me nkaza de me kan che no yeda se Takrade hello good afternoon yo pacha udi baby a okasa fi baby me se me bobo ke yo yeti o me se me Takrade yo Takrade for yeda mase me pacha okasa yeah Aunty Bea papa one of say you do follow say you do follow the dia to say ko fa amaroni amamre na be you go be say so Aunty Bea o so you say you na no awaye no ma even kwale wale so feel that time ko awuja ko no be nko bi wo ja you na you ja ko bi after awali ne wa se siaro no se ibi ti planta ya mo se ende ya be sha wala so wa so de mo awali ko ba se akaida e mo ko ara I'm telling you I see ende ma ibi ti planta na nti so mo de ba yi e so awali ne no ma o be kai balance bu so ko sa obroni si se so we wale here so bana ka be dia na si ko ye we ko tanya wale na mo ni na efuno the wedding enti na mo dia Japan ni sie aha no we twa ni te wa mama me se o de na ya de na ni na mo ja de no to si ni re and then awale no the way the first si awale na awale for no and no ma e ba no fa okay oba ko wale a na so ka te ko pe ni dia madam tio before we start no go mo sao se embosion so sa oba ko le dem te ene ila ko ti ya
about the it's the beginning of the meeting of general property. Okay. It said Ghana, okay. Yeah, that's Papa Paya. Some friend, Mamma, and TNT, say, Baby Musubetimi, Akabi 0243 114497. Good afternoon. Good afternoon. Aha, me that's all about our friend. Hello. That's you. Yo. Pacha wuti o hu TV so ama volume nko from why na nkasa. That's you. Okay. Yo, eden na mai. Ye Japadia yisie. Akoma FM. But you did anything to the marriage. Okay. Jidie ne say. Yeah. That might be to know what for the beer to and I be an abdomen of a muffle for a baby. It is one family when I see less a woman baby. So we have one cast of macro maybe. Now, Ukunu so did yes your way. Oh, and maybe you could have been fences to walk and know the check. I won't fancy you to walk and know they check. You made us never try for now pray if he. You might have me free I cry, yeah, that's in your mean shop. The person never lie to be with a child. I had the production line about to screen is to say, yeah, they're not so not what phrase are line away. 0530 507 849 and on your production line. No. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Apomu ye now swear. Oh, but about my yo. Now, the American say, the American say, about to be when I'm going over. Now, Obama with me, and this guy sent me with my Japan. Area, I hear a year, meaning membership. I'm because we are mama. You go, I can't remember. And I said, you go back to Shibera. Okay. Now you be a minute to me, and so I was not to hear in the Japan. It is when I go to so banner, the Japan didn't know this in the Kurana. When the conference are there, it is Japan here. I had been and quite a enemy. I'm not doing it, and I bet you I did. Adi ama na nkasa no no ko to sere da oba no ye Japadi le sie na ni bufu ana se obe na kuma betri ana so be okay na pa se wadini yeguma na so wuni dia ko to so ba ye Japadi na wuni bufu ana so wa ba ma wo ba ma na no be ende o ba ma no se de ya de o na wo be fie ndi na so ye bibi. If you are married at this, you're going to my hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho Udi baby au kasefi. Yo, men sam pocho yeteu. You almost said, Gana Mrano Nama, we nabo. Aha. Gana Mrano. If you are Mano, and if you I see. You didn't say, oh, yes, now we're Gana Mrano. No, but I'm going to do it. Because the next time, no, oh, yeah, oh, go to I could have argued about it. But the Ghana Branch and the son of the sea and the city, no manner, but one minimum, they're definitely busy. Or the best, yeah, that's it. The business is here, you ran back up your mobile and come up with Mano. Come up, Mano. That's it. Yeah, that's it. Good afternoon. Afternoon. Oba, me that's our friend. Where are you? Pacho me pa. Ye de nyamia pacho odi baby a okasefi. Pacho e friend Mary na me kasesi takrade. Ah, takrade fo nyame nhira wo. Pacho ye tie o. Yo, pacho. Asa na me sidan, na me yuja kadebi. Ni bi sie ni kuna me ne twene. Ye efi. Efidi efi. Efi se e bi wa wo oba wo scale kura wo. Bẹ́ẹ̀ni ní yà ọbẹ̀ jẹ ọmọ bẹ́ẹ̀ni bó ṣe náà ṣe. Ní kẹ́sù náà ní níbi à ní ọ̀tún pètè. Ètí mẹ́rin Jàpàdé bí a mẹ́rin èsì na mẹ́rin èsì ẹsẹ̀ ní ìmọ̀ owó ìgbìkú à ní mo lù yí à
mama we okay na you surprise okay now you surprise yeah that's it when to me engineer so 0243114497 good afternoon hello good afternoon hey so to me engineer so 0243114497 good afternoon hello good afternoon good afternoon yo pacha odin baby akasefi akasefi abimabra okasefi hifa abrim yo yetie o your friend no dey be na so na me there aha we dem fa na we ni shafu sense ama ye japada na ma ni o di slow one no hello pacha mi tell ye shafu o di slow one no ni se ni japada na o wa bra na ma na wa chen kuma ke bi there e japada le ye jamaye na memba It compara board where you where you wait for and the slow kakra no so to na tell what kakra not na wa check kakra esa kasa fi fa keye yeah mamu kroma me fidna yeah that's right yo okay right good afternoon good afternoon pacho udi baby akasa fi pacho me did the handles me kasa fi tonga okay pacho yetie wanju me say me tell my money be ho mo ye japade mo kan chere mo yire steady ni ye imani bi ho mo ni beautiful enti movement na obo se ni ku me ka chere se yi ni ha no bisa no se ani ku ni se sa nyame ni na media o mo mo so obo poison ku ni su poison sa me ni ba so na wo na sa jam nyame ni na media e bi so wa o ka o secret chere no ase ojiri wono no eyiya odi pie ko bonti ko ka che ni yango wo se di ebi woman aju se mo o pese o ye project bi a sisi ni ka se bi a se dana na bi a mo be bi se na bo mo brabo okay o peka o pe mo bi a se se ye e no so mo enti manu oba before so oba odi kan sikisi na che na de o ye japade bi ana epi ekira o yura no what taking you isua e woni mu e on brasia ni nyamso e nyamsua o no mutimi kas e sikisi japade ada nyama bi a wo ye no o ka kire no yes one is the oba no suba ni ya nti eni kwa so ka okay yeah that's pa yo yes when to me engineer so good afternoon hello oba good afternoon Aunty Bea nyame adom na so okay na de ne ye japade yi sie Yenta ya di se ne se mi kwa na wale na me ne wo ono ne na ju se be ye japade me ne se e na na mi se ade che na mi se o je so o fa ma me ya ma si ejo ye da atem timi ni japade si ga di si no da mi ye ya ni che ni se bi na se na ma yintu ni ngwa tu ni se akoti ahwa ya na vanwa emesi ya ne ka tira ina ni se ni pika se ya aba ji jini ni ya bra bi ni ntiri ya shi ya de bi aba ni ha da sa so be na bi ana ne ti ayo no e mu wa ni tu yi ka se aba ji ti se ka na di sa na ya se na wo nsam yesi be ma no oh wait me na na peso ya minute no ma ye chete portrait ayo na bra bi na tu ni ka ti abi ni ya bi ni tu aka ni ti ni ya japade ni di si ni ku okay why ya de owie po de so de o de kire no obi o de o fa nkire kra nti de why ya de se wo di si ye na owie wo de kire ye good afternoon Emma na me da mo ase na de ne e de japade yi si yi Atomi de no masam kakra na nka me pe mo line na me ko na mafram okita pen ne paper ka da bio na me bo number na ba den atro mbo na me pe me mbo na hwe yo 0530 0530 30 mabo 507
507. Ujina so. Mami jina so. What about 507 no? And 0 849. 849. 0530 507 0. Yo, me Bobby Omiti 0530 507 530. Ojina so. Yo, good afternoon, no, Pacho Yankasa. That's a good afternoon. You production line number. And one and I did to Jana now, church or 0530 507 849. Okay, thank you. Thank you, welcome. 0243114497 and 03224980335. You ever calls by me and Sebi na ya sign aba in house. Papa eda ho ewa ha na ye na bewie. Acho radio no volume ne nko from why. Status pacho yentimi fa no. 0243114497 03224980335. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Ajo Kofi ni kaza Japa. Yo, pacho yeti o Kofi. Yeah. This discussion. Me uncle me not my wife. Almost na done no more sit down. Now, no one is in the now also a sit down in the absence of the husband. You know, me sit down, Nakoba say, or more mentioning the confusion be down, and opinion. So unfortunate for the lady, no one can step better and perform one on one year, but not leaving me. It will hear no catching it, and no one can say, why if you sit down? Look at that, you sit down. When the woman go to the site now, all command them. This guy videoed the woman, and the command and say, "Hey, we na make am say, hey, then we must hey." Until you may have many bob there, you may be message and so almost you sit down with before. So, papa ni guy no mo see no. And now, Okoji no so started before baby. O si dem be do in the level. And now you could and go for. So you could not cheat on him. Kiki back. Oh my God, yes, I'm not for court. I see. If you are court to not be money be to say, may you also sit down and say, to me, no more giant idea. You see, the way I do say, be a man or more young minimum. You mean, say, no, the court want to look into the affidavit by a shock. Or president has a nephew. That man said, you do a court while. You because all the way you to task. Many men feel a matter for things. You didn't catch it here. Indeed, sometimes, you know, a man who will be a car, I did that you say, do with your Japan. In your work, me share baby that well or baby woman. You can't well, I look with you. When you share, you will. Oh, me, yeah, the lawyer Kwame Baba say now. You will say, so I don't know, discuss it will you beside, and I remember Kwana ye will, and I'm also ye. You know, say man, so a queen was a mouse ye will. What the big Yanum? What the big Yanum, my money, and yeah, remember, you want me to one fire side, I can't see there. Wait to me and now so far your last caller. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oh, last caller. Last caller, good afternoon. Hello. On to me, but I will see if I last caller no swampa. Era. Aunty Bea. Yes, dear. Okay. My set travel consult say eba na kwantu ehun se ma fa be down mo no mo boa.
o man bi apeso okoso bia no betimi aboa wa mo akodura asumdue me nya connection man sem bia ye betu condemn abaju sika di bia ni ne senti country bi apeso okobia no for ani chemu e wo mindset travel consult for akache wo mo e wo Kumasi airport runabout police station wa e ya from 0508 368975 and 0302 908398 no mo bejo so no mama ho akwanche current stake ventures and the nupa bedjaman so Zahara products Zahara nupa de nyina nyim se nupa ye wo Zahara G Zahara man capsules Zahara herbal mixture na fe hindi herbal mixture ni nyina current stake for enupa no bi ne senti de eya wo no ko pharmacy chemical herbal shop wo no ma na waka a kire de ote wo no wo ka kire no a obehwem na wayi de beboa e de ama nupa ni nyina eboa nipadua no ama nipadua no ho atimi ato no ne senti wa ye mre wo mpemma ne mema mu nyina moduro ho enti yakọ na wo ma adupa no na entu ase ema dodo mu dia obefre 0246 348334 ana 0248 569335 0248 569335 no more angel so na epenu panom esanse yade owe eya pa adini bi si ama bema eye japade no de serere anase obas be japade no de se debate se be mana basa first of all no bema ye japade o sie oba no ene se mo bema ye japade ba oba no hu se bema ye japade pe afina bonin abo oba no tu ene ma sa empentuan yam ne sa ene na danchine ya da gum ya afi acha 3-4 months tim bema na wu oba so be ye japade on kan che bema no ko hu ya ada oja ba tim risk ni ma problem ti bema o ye japade a to no na refa asi ma yiri ade bema na ye japade a metum bi asie mikro ne fe me hu se bema no wa fo ba fofa na so fa mechi se me hu sa de ne de a bema me suma fa me ho adwen se me ye japade a me di besi pa chan si edie nsu na bema so be japade no de sie wo ba no ususu yemu nimi na me bia oba no onje oba ni ana se ebia oba bu ano ye ni brefo eni nsu tumisi ana se oba bia bibia opese se be ma na busuan de bi nko bibia ba ono no side dia ebi wo ho de besi bible crab ya tia se gidie ni mu a ewie peye se be ma de japade bi sie ne yere a e wo nema bebre o woni mo bibiri because ene man die aje se nyame hwe ofa don't go there ebi ni one ebi na didim oba ne yeyem me kasayem obi wo ho a little word abeka kire no etimi hye ni mu ante no ono on kan kire so obi wo so a enam tete ye de titiri ntinu me hye ni mu wa mana fa no ho adwene abe mo je pejo de sie ne yira na so ba no ne ye bi ana mana fa na wadwen na oba so de no ebi abema no so ne ye bi ebi o medafie ebi e masem ensanom rough yenyina ye boys yenyina ya pass sane mani bi sort ase yenyina pass sane mani ti se sane mani nyina akoso a oba bi wo a very wise ompo ona ne kama no opu oba se dwamwa ohu ko ohu ni obu na ni chi na on hwehwe ni mu etu obo hunu no se ni no no ye na japade nyina awie asemi awo kaaye ayo to mu chi mu no I was saying, Nyansa, I don't know how some Nasa, and I was saying, Nyansa. Because I know you're it. No, be so be doing for man, or be so be doing for man. I thought me be more do I want to. I said, when you ban on my grandpa, and what fun is as you be what and I never see. So I said, and so you know, yeah, money in the bar, and the year, and in the Bama who. Akwa mo be fa shop mo be tuna so the BBC na na so fa BBC e ma na gasa de before so anya japade no di sie ni kunu dada isan se nya me bo wo mo no bibia mo no munyi mo di nchire ni ku aya japade wo anya japade wo di BBC ni kunu isan se ni kunu ya branto anya branto si eja eni enche japade no an fa akuru na busuafo ni apre ho enti bi enti a be ma de na japade ebisie ne yere no obiemu che ni bebira efa baabi no oba ni bro tumi ku ntem efa japade ne preku ena oba nso di sie ni kunu nso a eno no eya busuo ma asem ompese obi na di a kire be ma na di abema no nso nyesko no edi ni bi si ama be ma eye japade no de serere
anase obaso be japade no dey say debate say be man basa first of all no be ma ye japade a orisie oba no ene say mo be ma ye japade ba oba no hu se be ma ye japade pe afi na bonin abo oba no tu ene ma sa empentoa yam ne sa yi no ne dada nchine ya da gum the gum ya afi acha 3-4 months tim be ma na wu oba so be ye japade on kan che be ma no ko hu ya da oja be ba tim risk ni ma problem ti be ma oye wo japade a to no na refa asi ma yiri hu ade e be ma na ye japade a metum bi asie mikro makeup what do you call for engagement naming ceremony graduation a year baby a woko bia opese wenim eda so na o confidence level no eye kese no obehwe color no wa ye no pepepe e de amount onye o makeup na o ba na ese bi obibi no aha tina ebe ye o makeup ama wenim aye fefefe fretina e was 0544 466280 0544 466280 baby awo bia ofreti na obeye ede amount na yenya enkra bi efree Sokoban Wood Village say edan egu enkofo bi so e wo honom ye try see ebenya eyewitness na yeni nedi enkomo kakra na wache ye baby kroni ye say be ya fire service ene Ghana Police Service ebetimi arashi akoho ede amaye na ansa na no enra me ne me lawyer friend bi oba bi edi enkomo Kumasi Girls 98 me de flyer ne to ye page no so ye lawyer ba ko a owo ho a obeka asem we say ono de she will never advise say o your ba o ye japade afasi ewukunu na emom oba encourage you so say woni wukunu ye bi no wa so ye bi e wo nchen na emom ma wukunu enhu se wo ye bi de bi asem enti ti say de ye maame ba ko ne beka ye no ono de wanka e chie no surprise ni kunu but ye nua ohima lawyer me mbodi din o say on the obey advice say oba no nukunu eye bi no wankasa as oba no so pe wodie bi e wo nchen na emom don't hide it from your husband enti ema ahima 98 for mo messages abodi brem ni nyina lawyer gina de na maboni nyina tofa e de amamo no enti nyame enhya mo pass ye de flyer ne ba mo so mo de mo comment e de ebreyen papa utie nkomo akoso nyina na chese abesi wasem na okan na suban enti senyi sen we den a ebepie enti minim se enya eyewitness no ewo ahoma no so ayeguso a ye try na wo say ye this breaking news FM Sokoban Wood Village baby property ne de je say eyewitness no na ebetimi abeche say be ya police for any Ghana National Fire Service ebetimi arashi e de akoye say edan egu enkofo so enkofo shedan trapped in the building nti ye bo ahoma ni mas ye benya eyewitness na oni edi nkomo na answer na papa final words Aunty Bea dasi pa de be ka che okay yes eyewitness na ba nti ye ni ndi nkomo hello me juma wo Sokoban Wood Village juma ya kwan to it's the one I explained to you Sokoban Wood Village okay juma ya kwan so okay it's the one I explained to you any time me pay na dan bia what the man in China ebu abukwan ni na ebu any passport chat with your fire service for omomla se na billion okay ya tell me for mo bo aye do it your fire service for mo bo aye se any passport she dan na edan ya musia na edan ya wi ankofo tim edan ya musi abukwan mo se tell you you so oradem boy ye papa ntino ye be fire service for we nka won frama mu nko a ye wie ne asia fire service for na omaba enti se fire service for mu tie ye na Ghana Police Service mu so mu etie ye ne a na nadmo mu tie ye na ye sre mu Sokoban Wood Village ye say zoom lion nchen hwa na edan a omusi abronsan edwiri enkofo force so sa na eyewitness no eka enti ye sre mu tie ya wo enkoho enfa emaye ye da se pa ye nua ba ma wo this information we e di abreye ye betoto ahoma no na fire service for na omudie mika aba so betimi a rescue ye nua no ma o ma trap na papa wo final words Aunty Bea tiefo ne ahwefo nyankopon hira mo papa na asem a ye kan se niema ACC na se yanhwe ye so ansesan adwene bekoso asisi na ya na emu oya san nsem we ma Aunty Bea awudie ebem
ema binum di bi awu ne ade binim di bi konuro so ne niema bebrebe enti yenhwe na yenkai se sebe ejapade yemfa nko ba bia yenye yadwen yi ye ware a yemfa akoma pa ne adwen pa ne yemfa moye bra ba bi enem bia anti bi sa niema mienu ameka ho asem yi ukogya ho nye yi se yesi ye de adwen pa ne akoma pa ebe yi ware a anti bi sa ne manum nyina ye hu okay emma wo bia meye mim meye pesomim kunya meye nibrefo emfa nko ba bia sanse se me no ware na se ye japade na se nyame adom ne ye wo ma ye madia edi ye pre ye ho akohene si ye tisa principle ya se enu nti na me bi na obi ka che se onu de wa ye na adwen so oba wo ha hanum ka che se mboa I see ka che se mboa me mafa bi mu enti enkofa ma na mboa japade ensenko na abeya wo ko wo ha se nyame yo adom na ama mienu ana miensa nese ono yire motimi ya japade a omodia na moteti won yie de sa adwen pane akoma pane hye omu a anti bi tokwa bia no besie se betimi ya yire se ya ebeboa pa na reverend kwesi ada ye hwede ana production munya kwesi ada ye hwe group B eni ebehwe ya hwe O ni ahwe blood groups no ya hwe O eni ahwe A ye behwe B group ye die boa yen de group no black groups no eno nkyere aduane ya wo se wudi wutimi di bibia na bede tie ne se aduane a bi ni bedi no mi o no ebi a me mfa se me ye oyi awo se normally me di akalam food than acidic food enti se bia bi ni benuman ka 5 a me wo se me 2 because no me produce more insulin no more pa because acid no e wo more enti se ye tisa ni mo yase a na ye hwe ye didie yi a etim ye nyine che normally me come in fear be nyin ni etwemo dusia kekan ko wo de wo ejinu de wo ni mu ehun me come papa bi na nra ni di nkomo na nene nansa reverend eba ye tie papa ye abi a yo pejalo o se papa ijo onya 80 years kwara no watu we alo ade o una ye tie reverend wa ka de eji tie papa de ni ehwa de papa ni die pacho ufie ne o sen wenya sei menya 55 eja omro me ana we football age eja what's what you say ni cheno mo okay 57 sorry bro 57 yeah bro 57 I'm 57 58 unya 60 years unya 60 years o sa ta Joseph krabe he wani na me kra me nya sen eja ba mi wo system mum de minya bia na sia no na bia menya system mum 58 59 ya wo no ye tro down home omo tro down home date of birth no ma me mo tro down home ni bia na se wo birth certificate and ade na ye boss bia sa da we na kwa me nkruma ye say no mo tro good down sa because me buy kra me no me minya pe no di me kra no awu be ratio no onye 60 years no nya 66 enti eja wo so wonya 60 years okay me pa chopa o de yen koso me hu age no 58 59 so so na me fama 58 59 oh why ya hu age what we 50 years no I 56 kakra I feel 57 e be say next year obenya 60 years you say no what I say no oh why ya hu age reverend no o hwe na pom di ye nti no o kan age a on ferry no si supi it also si age no supi na yenko yenim na yesan akai fire service na police service say yenya ntie say edan bi story building a omugusu AC e was Sokoban Wood Village e be Zoom Lion for office wona edan de dwuregu eyewitness na esusu say enipa 9 ehye edan ni mu a edwiri egu nti esremu tie na marashi akoho e di amayen so wo subenya access to fire service yenso ya frɛ wo mo nti wo subenya access to fire service a we di omo head office na wo
Don't pass the junction wa omode frostro ho na no medu ai na eko no ntimesremo fire service fo amodom pass menim se dom pass wo so ayo no mutie ye pa ye nua ba me bi o fabi junction fitafo nim etimi nua ba ma na ho tuamrika na ko fire service fo no modom pass junction ho ne se Aunty Bea si be ka kire wo mo si yesi dan bi edwire egu nkofo bi so e wo Sokoban Good Village na omontoa omon na omon ko rescue omon emfa emayen Reverend for wanu sie na papa ni age no so wano kwesi ada Aunty Bea ye ne saa ho na wonwa eba no se ye yese ye ho ye dan subampa dia emayema no sua okay da bia meka se Bible say train up a child no enye ne wo ka kire na ye de wo ye oh yeah aha me first born Aunty Bea wo fufu sata na ye de nsuo ye bu nsuo gu adem se ye de she fridge aha ntimi yi ana jama bon trumpet your friend trumpet ana da ko no akoyi bi no nom no sa na mse kojo ya hwegu ade wase da me ye no die ni aha enti yenya hweye se ne ye na ya wonto atoso na eba ye nan subampa di ne ma no nsua nkiri ma no nsua na enko nanim wose ye den a ye jai o ma no de ahwe wonsa se de be ya o ma no bitimi etumpon na asomdwiaba ene hia ye da sepa na mensan fa minia be ma bright asante abeyi ni papa eye enkai boy ensan emfamu biem ansa na ya sori kra Mr Kingsley abeyi na otiase no dodo na ediane etai edefre no eye ofo na ye papa efrimu na yesie ne dada na echina da ewia 1 o'clock ene busia no etna se ewo Crowfrom tafunsha yeso kwan no so ho no ma ebe 3 Stones Hospital eho ena ebusia no etna se na omaye ne yie na ne kwesi adaso no omako Church of Pentecost MK Yeboa Memorial Temple eno ewo Nutafo district eho ene ebeko ne Thanksgiving service no na ebusia na atna sibiom Sunday family gathering no eye 20th of October ewo tafunsha yeso ho no ma 3 Stones Hospital ena ombesan atna sinti enua be ma bright asante abeye one omame eni onuanum nyina eni ebusua nyina etonsa e dia frɛ yen say Mr Kingsley abeye we free mu ebusua apeno krabro dada echina ena ebusua no enom ne ho sikasa nti mu nyina mo beka ye ho eni ebusua no ho na ye nkonkoja ye nua be men eni omame ene ye discuss say edie nti ena awarefo edi eniama esie titiru ejapade wesua de bebre edi efrimu Reverend Abone Tofa se suban no esame up enkomo no nyina wodan super pedia onfa niama ensie opata na emmom no nyina mu no ema no so aya yensusuma yeni embre ade enu nti na ema no so de ade obejapade edisie ye ne ya mo dada nchene enku omo abra omo mre ensoye na hoden ne wo ho na se wo oba no wo ye bia eno so eye na emmum emfansie ukunu no ka che ne se papa ya ye we ye wie na meso pese me ye me die kuma bi e wo nchen na che se open up emfa bibia emfa ensiesi na awarie no enigye ene asomdwe entinem enti wote Reverend Promise Ofori enka owo Acts Christian Center e wo Sobolo ono de oye in-house pastor e wo Akoma FM heya ahomachi bia no 9 fa ana no 9 ahomachi no 9 no 9 obeti se Pastor Promise morning show no beba no obehu no e wo ho obeti ne nka e wo ho ansa na kwesi ada no pa me se dia me kwa asori a youth corner e ho mitie papa na e che se di way ye way spices way natural spices way ni sa nyama ni nyina no ope bi etie no apom di esisi so a aya youth corner ne de kwesi ada no pa na the radio no to ho no na wetie e no nche say you radio ni free ho Akoma de ahomachi di ko obi se ano ma de Mary na che say radio ne da hanom enyi emfiri ho se nyama pa nko a e na ye de ebro ena wote Reverend Mrs. Amma Bruce enso enka ewo ahoma no eso oye minister family life and children's church ewo Trinity Baptist Church ono so wote ni nka yen a ye de dwumedie ye hyehye ni nyina ede bro no ye busua panyini nana bila kantanka wofa ba akopɛ ye ne wo fie hanom sei ono na ye chief executive producer ably assisted by Spatus Kojo Sakodie abodwe se ono so egbo ne chidom papa ye damase na fe ye streaming hono many digital hona no se miame ba me ne aya aka kakra so oni se me ne aya aka beluchi ubehu no ewo hono me ne waba duty so still me ne aya aka na yawo enso ewo hono bi Imano Kwame Vadi enso eka ho ene ye di dwumedie no ebremu
na mabedwafo no oti eranka oti Peggy enso enka yese Queen Sabi mu bisaye na Queen Sabi we mesre moko honeymoon odi kunu ho US na watu ye nkra se enche bia honeymoon no obetwa so na waba enti Queen ba mo beti ne nka Papa J edwuma edina kodi bia bi foforo enti na monte ne nka no menso a me beti na akonwa mu no edufia de dura ye fra me Hajia Barikisu Bishara but me dini nyina ye Beatrice Spiogabra wetimi afra me Aunty Bea de opesa ofra me bia Aunty Bea ni de meje so ama me chima ye me de me sorry na sports eba little Pepe ebusia peyin Sir Ralph eni omo ka ho nyina me be ya otai hia me kwan ye friend Senla there be de oti hoyi Mohammed I won't batch so onya me crowd me share chira ka ho ti Mohammed and me chia kwan so ko so fa ati Allah onya okese onsha ye da wo nyina amase enyi we fidie no emfiri ha no